Nina wikwatikana muzesi wa Mutongo TV na mwedukesi wa Mutongo FM watinda nesa muthenyani wa umundi twi wa chumwa matuku ni 15 mwai wa kenda mwaka wa ngili ile na miongo ile na inya ni kalimu muno kilunguni cha ikumbea siasa otondo tweka kila wa chumwa twatia na wa chumwa mubetu na kwa thie tweki waye tukakomana nitweki waye nitwakomana nina ku na Tongo iva studio nikendo sele twanena nia twete mawoni bamwe twete mitwa bamwe na kunena nia yuluwande itu undu iende na umundi unena nya munene ula tutwaisya bano ni miaka ile ya utongoi wa President William Ruto miaka ile aithiwe kana ayeke thitu chawya mena munini wake Rigathi Gachagua matuku 13 mwai wa kenda mwaka wa ngili ile na miongo ile na yukwe eso miaka ile newe nethiwe ya thela na yubai kumbeni ya siasa nonginya tukasisia maundu alama kitikite yulu utongoi wake maundu ala ukunite nesa anulikana bindane ya kampeni ni wathanie maundu maingi kwiyamwe wikite akambesia na niwende na kumeka na kwiangie nendeme kuona aye twekie ukukengwa na nichi kitumiro bano na Tongo yi usere twathiana kiunesa tukakunekela kwa withianu miaka esu ili ni chao cha kutania kuma kwa serikali ya Kenya kwanza na kuwe mwenendi nichi kitumiro kukulia we uiona miaka ni esu ili ni chao cha kutania serikali ni ya Tongo wake President William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua ni chao cha kutania na we wasisia kimaendeleo ile mbetani yitu ya ukamba bekindu cha kuonanya tutaona kuonanya miaka esu ile and then wa Tongo wa President William Ruto mawoni maku ni ngusoma ile itatu kenda imwe 5 na ambayo tumani mkuviva tendivi and then wa mitandao yetu Facebook ni Mutongo TV page ya Kwane Rastas kitoko anzomo page ya radio ni Mutongo FM izunde ya Facebook na and then wa mtandao wa X ni @Mutongo TV KE Rastas kitoko naende twateba mtandao ni wa X na metukio tondo woni ende ni wa promo nikana kwambia wakati tuugita mtandao ni witu wa X kana mtandao nulone ta wa Twitter netukwambisia Mutongo TV X space wala tukanena na siana kuwe mwene ndende ni wa space kila wakati kwambia saa ile sia wiyo tuketha tuko mana bau space ya Mutongo TV nikadose ya netwanena nia omunango kwisila mtandao ni osu kwa semba otwate mtandao ni wa X @Mutongo TV KE na mtandao ni wako ni Rastas kithuku igenda wakati twethiane bo ni wakati kwa changa ndi motavia topic la tuketha tuenene akiyoni cha kwisila mtandao ni osu wa X space ya Mutongo TV yetwa People's Corner onibo we mwene ndi ukoka wete maoni maku withambala na yesavyo wetutabia uona maundu maili atakuyana na nonene wito wa muthenyani osuna ende isune sia wakatatu sia omunthenyi suna utavia semba YouTube subscribe ni Mutongo TV Stock FM official na tu live then wa mutandao nusu wito wa YouTube na ende bangene banolo ni ba yakwa simu no kona simu mwanya ngonenga ukone simu noti mwanza kenda nyanya mwanza noti kana 079987006690 ngonenga mwanya wese ilia ni wako na simu na wako na simu ile wa TV na radio nikenda tuone kwanza ila ya ile ikumbe ne abinguka tulike bo mo ne mu byungwe tulike tuichekona koneno kone yalo ukate tumande twezikana ne tumala kindu lakini ikumbe yondo ndo hili musako wikosekana iyombanie kukua misako yaku kanda izedi ane watho nanga undu batonde katwezo kwa mana yela ingi atongo ite namo onamo ni magwa misako kuma kola we ku ete mawoni makolyo kanda izedi onamo atongo ni makwata mawoni maku na mono ne makwata kuma bana maundu o masio kwangelekanio ketha ni mheshimiwa manzo ake umabana kindu mwane na katoya mheshimiwa Kalonzo akamwene wese nende akamba maisio na maisio akapindakala twe kilungu neketo ayi kuombea siasa wewe ile ya kwanza mwaka nenge no twasongana mbe na mondo mede wa mesa sawa kwa mawoni maende na kuka undabika na we muyani eno Tongo wa President William Ruto kanaveka na kindu cha kutania mono watamukamba nejao cha kutania ndeni wa serikali no twina Tongo ivano matutavye mheshimiwa Kalonzo no wetie kana enenga serikali ino ile yulowa ekomi is not a 20% ya Otongo wake uonde yulowa
miaka ili chambe awetie kana ni serikali no kulea kuatia miao na chake ili asia kana ni serikali ya Kenya Kwanza kulea kuyanisha mawazo ala yanenganie kula kwimwenende nayo ndo ni twabingwa kanene nge atongo imwanya nikedose ile nitwa nikavo twambie bano mheshimiwa karibu sana kumbede nimugamo nenda kwasia nimugambe kwa bani uwo mundu kipendeni na nini kalita nidukisye enende na kindu kila kana atia thina muno ni kindu cha Masageli family ya itisiana nisise wasi wale polisi na nibinda unaona kwati na kudwesiana siba ndekwenda kueta na ndekwenda kuka kueta kotini na yase ibonana ne make takathi kotini kondo huko nikana atia thina muno Law Society ya gina esa kugobewa na munene wake Kidiki wanasisi ya wethene wapatwa ni wabi kwa seli pala takwa siana isi kitumi chake kulea kuthiko kotini nikana siana wona itesiwe pala yi na taweta na sia imoko ni mapolisi seli ndio itebo kana siba bathuku muno na tizo sisi okaisi na ye kwesiana mbili muno ono monde itesiwe kula yi ando ni methiwe ba kwa kwaremea ku na mundu la wawesekana na kindu chu ashokale chwa ingine polisi madoka zini makwatwa majoka male chwa lakini wazisia ndo imingila yethiwe kwale ando asua moni mendwa na kitamba ila sia kusemba ipatito vinama andamano manje nisi kina kipendela cha Kenya nisu ina kodha kwikwa kanyo kwa hiyo wadhola twathitwo ni serikali kana andu maikambela kutwawa ulosi wina ku western yala nuziyala ni andu nimeza kuona kwa introduction etogete ondazo na monde ubone mwanya watoke kama zidonda ndani kitonga manzo senator kwa makweli niende na kusema vyo bayo mbona mwana ndo ndeno yende ugana na gona yende na ndo likabo bwana FM emedenya mingi ndakuona ku na mingi mangole FM ngaendiye ku kalipo ju ni mubea Rastas na Mutongo TV na FM nitwa kwatamanyonge wa unena na edukisia na cia maitu mekombe ninya wenyu Fred Mbadha FM na mwiye tukomanite baendwa lo manaka na one kwizua kana kwembua yotete na inundu penene andithi itu ya Kenya myaka ile mithelu nisi nitulika po ithionde na tuyuma lukwa ndu ithona mesa kwa mingi muno ya undu ntheitu yende nundu ile kuendea kuina thoche education maitu na cia meba Kenya nthi cia nza tutambia imwe ni kwatie tuyuma luka kabazania ka kila mundu niketha kausuite mesa kwa onaka kwa ketha gyo mesa kwa na muthochi nyonde na yende muzeizia tutana mbole gesebeni newe bwana FM kwatwa DM kabina kalota evo Daniel Limanzo DM aende bena PM Paul Maluki karibu sana kuombeni mheshimiwa imenya mbinge by the way ndakuona moi plus awata wa mali andi nukono ndo noa ombola manana kana mbazia mwene mugala meza nezo chao nenda kukedia asema maituma Mutongo TV na education ma Mutongo FM kuonde kula matusia isi na kula education mai ukamba witu na Kenya onde kwa jumla wala matite through YouTube wala nembinda hapa yambe kumanamo ito Paul Maluki Paul Maluki ne PM kana nizika ni atakivuti ko ya wodi ni kwa ya kidumula kwa Mutonga Kitui West na neta geli mingi muno kula kwi panelist maitu mamonde na ku Rastas noza na nimakuli twenda nyitwe mwamba atwe mina ondu bwana FM wazi ndugu matukuyete mesa kwa hito kila mtu thank you yes ozine PM katika tene FM na bakubena kwa DM ayende omonde bane wanajaso ngo lakini nozawa nengi bondo mayiyo akadhani ndo watonyelele kuombeni nondo ni sitotonyelela auto atiani unene ne mtu ni ruwa obukomwa o serikali ya Kenya Kwanza
miaka ili oyu ni athela ni ukuletiwe mwene ndi ni cha ukuona cha kutania ndi wa utongwe wa President William Ruto na tawe mukamba kwe kundu kwingi tuonete President aithi kwambisya milati ya maendeleo ukamba ndane sauka ndambo kata isusia kupingwa miradi ya maendeleo ili kwe miradi ombingi ila kwa mitavaile mitani okamba na enendi aingi na munu akamba manesi la siya kana maybe no tonya kwitha aingi nukile miradi isu ebinde kubile batonyeka indi bena myaka engi 3 yukite ko maybe no twetelanga tuonekana myaka ni isu 3 miradi minene tatu wake umaadamu konza na malelo wala manene ba ukamba matariki yanakobuku mwatuone kane meodela indi wewe ni cheo cha kutania ndeni wa serikali ino miaka ili tatu kenda imwe 5 mtandao nezine namba yotumani mukuve ili tatu kenda imwe 5 na mitandao tuambie na mtandao wa X ni @Mutongwe TVKE @Erastus Kithuku na hashtag ni kuombea siasa YouTube Mutongwe TV, Soko FM official, Facebook Mutongwe TV, Mutongwe FM na page ya Erastus Kithuku kwanza mwandeni wa page hizo tatu sia Facebook no tuithabo imwe kwa imwe kana live na imwe nenda twambie senete katwambie ngale ko no ikenda tukibaba mheshimiwa wa Kivutia we una weta kana ni tu katolike bo na naze ni woni tu katolike bo tutanamba kulika bo yinesa kiuke ndene ke wethiano tuthuime maundu azo amaweta serikali inotu inayo oyu ni miaka ili na milenyeli kuma yali gotongwe ni umundi ni umuthenya wake ili muthenyani wa iso ni wo miaka ile ya dalile utonya komereti hata yuluwa 10 na reti la unengane niki ile akana kume mwengi nya 10 utono menenge maximeana hata na niki ni menanga ile yuluwa 10 na ni kiune ni kendo ne siletia ona mheshimiwa Kalonzo atana nena nasi kana wasia serikali ya Kenya kuna binda ya Mwai Kibaki, binda ya Uhuru ena Ruto na hiyo binda ya Ruto na njiwe ta kana ni umunde ni kama nita na asomi professionals na tumamuika kuna wedo wana Ivasha leo nina ndiye wana woman wa kamba na nduma Central Kenya pema basta pe alimu pe nduma mthemba yombe nela na sisi wandikano wange manethia ngeme langu ya kamba kuma tele ndia isakuma no hii association hiyo lakini katika mathangu ala mena mwala original na miaka yombe pa hivi ndakamba maumwe kuma ndia wetha nene thukicie ndo kibathukani muno yo no muthina tinda muno ndo mamuika na wa methukicie no kweuga uthatu alando mena go ni na utapia yulu wa yala ni athani wandike the one yithiawa na utapia yulu wa ono ngino mundi pesi ana mbinge muno si sete mochari yandikiwa mundu akongetwa ingali lakini mwaitwa ni sasi na amamata andumo mataiza kumenu cha na serikali ndia nene yakiu wasisera ila no na ndia ka support serikali na ndo yake andu make ainge imaleani tena chu kufuna no kwenene ya babu wino no kwenene ya ukatha no kwewa nita atongoi nita momemoka wethukizia nende mengali kwengi na atongoi mengali kwengi na nenda kwa katika historia ibinda yonthe kwa enda maundu mekeka kwa Musumbi katika Biblia ibinda yonthe kwa eka maundu ona mathuku nenda kunanga ngelekanya Danieli kilungu cha 3 ambapo nao katika Kenya Constitution chapter 6 niyo integrity Danieli aleanile na mipango mithuku na abanga mbaka sethayo wake na aleana na mipango mithuku la abangi lakini ngai ayo na mubango ko kile vinda undotekeka Kenya ngai amba na mubango wandu wonde nundu wose wake ko wona jensi idi maandamano ngai ona mubango
na si maundu mothe ala mekikite nginya andu ala mawaitwo kukia vau kondo uwa sisana uthukumiu nuzima minista nimekuka bunge nononie kindu kija airport yende nwewe KICC enda utewa niwonie skulu ciana ironjwa na genda kiwanza gituike paki ya ngali hoteli wa Ruto maundu ni maingi ala methirwe maende. Okay, ngenda tulike kuna sayu senator kwazo imenenge ile yolwe commission ta 20% twacio ile sune maundu meba makonikite neza katika that 2% yesu weta that 20% yesu weta mana tangasia kana miradi la mayambe cia miradi myau ginele ku nikuothele lakini wasia twake ne ongamie na kwanza city ne ongamie ndabe undu ende no ndo munini muno pyo. Okay, na thukumia ingi nimambie kuungamia na mewa maketwa mbesa cioneka nimana akovie mbesa makovete muno lakini mbesa sisi akova ciuka kuana na andu anini maifanya nimekuthukuma mawe ma serikali ta malelo sinja mlembosu. okay, wazijana mendie bandini wendie kwa janua wala VAT na ile lakini thina we baama utani nele kwitwa government to government G to G Paul mapendo ngeyo la munene ukathia katika kila lita pe shilingi 50 siku kita kuikuana nandu mami na kutea ene nthi mauta mami toka. okay, uko ndo ya nthi maina ambao mina kuthugune nthi no matielie ni matielie nthi bandu banini maina thune kathala nundu be na mubango wa mathune thele na utavya nuko no bandu mauda maguni agunye mali ya Kenya na ite kula na tie no ne ano azeza mali yake ati we asante kuna biashara Ruto imezena Mheshimiwa Kivuti sasa ndio mmoja ndiye zene kiokwazia uinja mno na baya hapo ndio kaka anengane 2% kwa serikali ya Kenya kwanza serikali nila kwanza mwaka nengi winde no anondo mbele wa chama cha UDA kama kila nicho ruling party ndiso tononenga serikali ya Kenya kwanza Maximiana ta ile ndio komi akanaye moyo ndio komi kwenda ni fair kula kwi serikali ni manenga 5 ndio komi na with the reasons besi ndwila president witula ni party leader wakwa wathia Kenya la wereza kivela na si ndwisi si actualize 1 or 2 years nundu na anengwe contract ya miaka 5 ni NNC ma Kenya na uko na that mandate na munenge 5 nige 5 hizo ingitiality ya miaka no ingitiality niko depend kwambata lakini yo remain namba ya 5 with reason that manzo na mwate na mwikize kama mauta maita maingira to kawai kombini bara ne bugizu ya Daniel ramba kwizo makala klasa chuka na Daniel no baga ya role model wake ana woke tumwira Daniel kitwanga manzi ino na manane kinene nezo connect niki wenda au Daniel muno anuzo ene zilo uketha ate mutongo wa makueni aka tuika pastor atabana sindeto na cheka na obungu wise you o preaching wenda obungu mingi muno imanzo ana na mwana cia dara seneta anuzo ndenda kwa ciale sometimes ni sympathize ana president nondwa atali kile utongo ine ilanzi noi katika winda yomu ad economic times forget about development karajau president wanati ku stabilize economy na stabilize Kenyan shillings against the dollar at some point mi tanana ibina dollar ya Kenya na exchange at the rate of max when I na be around 160. Yes, na 160 una rate you stabilize nesu is a great achievement accordingly ondo ila our currency ni weak against dollars then maanisha
tunendele kula Zimbabwe matwete with yao with you thomo katotho kwa mbeza na ikunia president wandikie of course on contract na hizo confirm wa more than 46 JSS teachers undu CBC yakire kuambiwa na bene na plan of course ndio bena mpango katika this financial year iwa latest January alimwalame katika internship confirmation to PNP elika usumbeni naza bado ndi kunena ila facts alame enenzi they can attest to that ndi kunena muno development cost of living ne a bit high or you kilame unene anu manene adani unene anything to do with cost of living nundu ila woni president that subsidize matters to do with fertilizer maji zukamba ndo utumia kuila zile ya food baskets economy ya Kenya alama supply ya Kenya na mbemba bingi zindu bingi sia mundani from then when you compare nuko na food prices ni sia stabilize isi alianzi whether tu need to subsidize watu kana rupike bantu ona kutuike yewe well thought kana maybe ya advice ona kaza na mwino ya asla fund ya mbiwo kaya ya mbiwe nesa ya mbite ukunikelwa kwa withianu no kile nemazize impact assessment ya plan ya enzio yundi sindi ndiko na kwaza I can give a true position impact ya yondo anu mengi mageti kumba na manzo mena tongo yalange men encourage ya Kenya memea meka ive no mageti onengo ziko but then now nasie in terms now in infrastructure umanzo asia president naise no communicalia ila stalled projects nenda uchallenge our national leaders alabu mito kambani I've been to Kilifi Mombasa Kilifi welelu ambiwe welelu ende na kumeta malendo ukire na ukire na muno and I've been there severally na izi manager bena infrastructure development yendere elsewhere ni tunge manzo way back 2013-17 ila kitu itwa ina Senator David Mosela mu organize delegation ya Tongo imakumo kamba especially kitui ma this state house ono lawa bindezu president Uhuru Kenyatta na manenga ne proposal ila mekwenda si implement on government or my opposition that is now Kitui Kibwezi Road yoke into life na yako tamak na yuni ngona katika zile stalled pe part installed kumbandu abeta wa kuma wamina Kitui West on your way to Banvete wa Mbondoni pe section with reality it kukazi exactly kukazi with reality this is lama ile organize to yete our political siama kando tukaya organize tatongwe eka berekere tuge bawo kwa okamba lakini ni waiteta kuelezea 5% ya bwana ngaleniki asante nituka nimeza ngwa tunaenda ngie muno baule metani no kamba ndambo belotwa yesi kuno ndio nambo bwana FM mwanya ni wako manzo ya setu 2 out of 10 5 out of 10 for those 2 years FM na gea set okay now zio oyitu kwete onene ondozu kethia ene ndela twinamo tutembete namo namo ila twisoma bikia ni machangia yes na nendo gutebia kindu kuma uweza ona fandi nendo gutebia ene ndingi ilo ezosisia withila maitembela kwa 2% ene ndingi withia maitembela kwa 2% na metembela ba unundu akitumi na methukize muno na sezi kila meoweta nye yuta ta nundu yakwa ni kwithukize na ku analyze kila andu asimeonena na kwisilia icho ni chaguo nendo gutebia ona pepandu pato no bikogethia ni bathewa nundu umunthe kwanza nitabingwa jabuta kingi umunthe nundu be kindu chatumie
musumbi ula twinake akunewa kula nene nthi ni mamwiwia atei muno pe bandu babikaga makamwiwia atei nundu akutha pesa amona aina mawe ni munene wake ula mai utongo-ini imwe na wasisia ukasisia uneni wo munthi nukwona ni mambi yo pingwa chaputa kiu chaputa kitebasa na kiu chake na munini wake na wini pongu kwia ukasisia nesa utenda bias no kethukisia ene nthi nendo gutebia wiwa ene nthi maikwia obwile nundu measili niki ukethukisia kindu kila ene nthi wiwa ukua mailikana utongo yuno nacho ukiwa mai utabia ni kindu kirona kutha chaikaba ni fertilizer yu ukamethukuja sindu ilingi ukamakulia sukulu siende hata wiwa makwia utongo yu uilika wethie junior secondary school with implement na CBC sikwete ku implement na mbika bau tuilie bado mainenganite uthewa unduzu waile kuende hata aya ukewa makwia ibinda theu masibitali uitiwa NSSF sorry wa NHIF unethia ni mulungalu na mundu aenda sibitali nutona kwiwa ni sawa tukutikila kadi ya NHIF nikanwethia twa kuita niweze bandu banabikie wethia masibitali tita mekwenda koza kadi ya NHIF na ibinda yu ene bado ni manawa thema manaita wana jao linda mama yiba na wethukisia pekindu muzumbi waisie baraka sarani aisie nikiweka Biblia chini ni mimi na wao we aweta yulu wao aweta yulu akatel ila si kalaandi na sikebanga undu idona koza mali sika faidika sisi oka na zitia ene nthi ma Kenya maithineka unduzu ni washughulikiwe nienda ukutebia nesa wethukisia nukwiwa o wasia wa nthi ubitite ukwasia ati pe mauta makuya mathoba nukwiwa baituga kana ona pe mauta ma diesel mathoba chukwe senator ita government to government aya wethukisia nukwiwa undu to tukweta onene akwe binda thi wa airport yes na wethukisia thiwa ene nthi mayasia i pe maundu mena ukatel pe maundu mena ukatel ene nthi rugwa mayasi aya process muzumbi nwe binda yu mwene we yuzi ndo wa nene ya mwene aya se nukona ene nthi ma Kenya ila tameko ka protest maikamatwa no na makewika na kuyala extrajudicial killings extrajudicial killing unduzu nuthelete unduzu bado wine yakuli aya ni waise kana we kila wa mande wana ulona ya muzumbi we binda thiu ni kuketha nyu na Raila Odinga anegiata na yuke lo kuwa maikuza ni siana munini wake kwa wingi kiba huyu aya yuko nendo kutebia neza Erastus i list zipo nundu ni rudi tu nene ya maundazu lakini yuka ukika kulia ene nthi nenwe mwiwata wiwe ene nthi makwia ni meothinanga muno in terms of pesa ila sehemu huko nundu bekindu kimwe muzumbe alika wawetio cha kana awetio po wa koti wethe kila mundu nwambia osengendi indi koti uweza kwikanwa na gwata na bayosangwa kona pali kwa koti ula uneta wa nyumba cia thoa wa nthi yu nendo gutebia neza Erastus mundu ulo thukuma asisia payslip yake ti mutani muno na ake wajaji yunengane woni wako yulwa utongo yulwa twina guyu wiwe akwe utongo yulwa twina guyu ona ainge nimetona kuonenga etheo wa ile yulwa 10 nundu no sio na ngai mutabia no sio nundu thino ni yitwe tukanena onesa aya ni wonie koti ya cia kana finance bill atwithire twipe tukisithire siri tukithwa kwimbingi muno ciendete utena na mpango la wailite nundu akwithwa public participation na yailite kwiko ndekawa aya yuasisia finance bill ile kubetukethwa mwaka wa 2024 yani ibetukethwa commando style ukethia muthenda na mutenda ni kupita yuke kaene nthi manenie muno yuko wasisia sindu isu na undu ene nthi na watabizi wana kwa andu ala mekelas chambi ala metawasa nimeze makate dio serikali muno nundu nimeze meba bottom na nimeze kama twa up
nienda gutebia neza tima kulio munde alamera wa mamboda boda alamera wa mama mamboga tumakulia ati nje zo yuni mwapikie app wewe makwia ekakubika app onamo mai 2% positive mambatite mai 20% nundu yutwelo munenga 20% nundu mone meokuya nyena ya boda boda na nakwata kwa muthana na kwata silingi ngili umwe na yule naongeleta ngili na maaneli kwa uni ne anite 20% na yugutuma ne munenga 20% ona athoze mamboka yuko twa sisia unduzu wathekela twita cumulatively kwa te bandu bamwe pe kulwe na nange kusonge na no sio kethia ni twaendea na onene yulu wa nthino itu ya Kenya undu tutonda kukwata nzia tendete onzela ya ile nundu andu aingi mono no kuigwa mena wasia wakana nimekuona nthita endete nesa okay thank you senator ni naweta kana ni ngenda tuke tunene yulu kamba witu nundu president ni wegito ndambuka kauta ndambuka yambe kite kitui matuko kana mwiwe 10 mwaka wa 2020 na ile ya mboya ile mboya watambuka cia gutunga muvea umabuni woki nugeta maboko kukwambise nomba isi awaki nomba cia bei munini akadi kitui inge kubingwa boda I think hospitali baya Kanyonyo sio mwi wake 2023 or 2023 Yesu akasioka ingi mboya makweni nukito sabale kauta nulikana ubandiwa mete kuya Kio wetlands nulikana ndambuka ingia nekitwa ya wote kuni ndambuka nuikange to mbingange then welembeta itu kamba then wandambuka isu kwa mundu wetete mathino ala mesa akamba mesela twilinganisha na kula kungi wendete ndene wa miaka eswele nitwonete kundu malelo makambewa silanga makambewa sindo mbinge ikambewa ende bagwito kamba pe omeradi ndatutinda iweta twake Kitui Road okia Mali Road Konza sindo isu kupigiwa munde bado sine sa kuthela ateo tathwake ni kwate no yendeye serikali ni ekitembesa tizibala babe kweko bikoyu ku twinene ndambukisi yake ukito kamba na kila kamba monete ku motongeni wake pekindo nenda kwazia ila wokie wote katika oneni wako na mwiya makuwene tuzi maundwa Konza City twake ndamu no okia Mali Road sindu itatu na yu malu kabunwa ni wane nyenye ndiwa na matumakwa ila ausi yemeba mwenzozu ayasha auke osu contractor no kabikana imana si mbanie alama maplamba alama miako alama uwa auso na ndo numeyumbanisi ndo mosumbe ndo ronda na kindu pathei ese mosumbe ona la twaona sumbe pa yomone na kindu teika kana teseka tumba idaiza kwa alumeta ile juma chathala na ndo mana umwembesa nenda kwa katika project no ya house pesa siumwe kila mungu mwalimu wena ku kampuni ya kanga ga kiteze yekendo atemu no mo ka kwa nyumba ilo na nombesu ila ya kadumu kamwe leto bed sitter ni milioni umwe katono itatu yuko batemu no onomwe mundu wa kawaida ukawa nyumba hizo na serikali kana kweka wakajua baarwa na wewe house kama ndio mina na kibera Islam kendo chadhle kama ndio mina na Islam sio Kenya sasa nuru kibera ukaka nyumba weju meje wozera masitwa mandu ala mevondo meka Rwanda na nduka marusie thina wa Kenya no bungu mwingi na kurusia ndo na mano iwe niju ando manenda obungusia sana kini matu wenda ngajenda byo kweli ne kale nego bandu baomba takeno kitebo yuko huyu kibera kekane jendia kwa kenda chakwe kekathala wakati ala munda munene muno andu mo thamaliketwe nyumbani makekala na endo serikali ni kwenda unenge mundu kwenda umwaki ya nyumba akiwa mana kumbe ndo roma ka nyumba kithakani cha serikali no itea individual be maana cha serikali ni hata kithaka chayo na waje mundu lono utea watewa mundu la ina mpesa kwa kuna kwekaliando nyumbani na kumaumya nyumba hizi ndugu undu kweka Rwanda ni kuku kuna wana rusani
alama umiwe maso betwa district mama tungawa na mahita gwa mbesa Okay. yuko ndo ube maundu mainge yu endawe wetu kamba kwasio na kwangela ka serikali nondo ile ni bwana maazia o tulika serikali you know ligesiwa na no wene no yende na ulika nandi yona imi ndiza 22 kasike okamba ndweke ndiwono okamba nundu lwalo la muthuku pyo no ni ola mwana ke ona makuene ogwetwa Morara Morara lelo la muthuku pyo be korosei kwa muna yo ndandu mo ne makayete kona wati kwa sio naito ona kama makasumbeka te kwa sekala mo ndo ndano tanu kana zindu sikikanda tike mwana no nandusumbeka ubemba yenye yoka yo ndale lo muthuku pyo utezeleka ngale kono kugweta malu kono kusia wasiendo onotona kamaram we korosei ndi kono ndo lelo makuwene kweza kusoka ubwo rutwe kimo kimete atoweta ko dunia yonde ete andu ene mutwa ete Germany cho miaka tatu yoke munde tamuka tukome muingo mwezi tukoma muingo ku muingo ko kwena mawea ona nduma muingo maizye mundu tunto muthuku jongo nundu aje moko tukoma bona ito tema na ito maito tema ndewe ndo sema ora nabo ibaza ndukuona kana maybe miaka yesu etieli miradi yesu tuweta ba ukamba totonya kumina paike ndweka unatiko kamba ona Kenya paike ndurutweka eke ngandu ngina mwiso nundo andu makiteta usobya kateli serikali wake wa kateli mazopete maye memoka na ni ndiye muno kotuwa ndola tukolana jwa uwe wanandwa anini makoba kuya besa sio kaunti kama vikoni andwa nini na kondo wo faya jandu matinda mateke ngalita izana jana zitu za Kenya mawe amale tenda ba ila kotu no ngadidwe aindi ni maendie go down lezi ndasori sio ndani za vingi wane sisilia mana mathi Tanzania mathi Rwanda ange my London ko yu andosu ni manendo ana we kwati omundu omye university endo so meta engineering akajaka thukumango okwa engineering ya muindi aikwato ngili 30 kana 40 kila mwini ngethe na we kwati CV yake za kudwa wathu kumye papepa ndu weki ingonda nimbinge na ndwazu mo ndena ni mamuika meba ya ilo bimeteleta kindu kitewe kwati na sisi to mapilot maitu andu ndo maithu thukuma mbuingo na wathi ndimbingo nda kwithi ya Kenya ni mama kote makono maku na maaje kunu mekwethu kewa na meko matifu kewa yuko uno mpaka serikali yeye bono ndo nadikile ya thete andu sindu ya nisia mawatho mayo enda ndiko ya nisia enda tabe ruto kana andu ma Kenya meno thatu mingi muno kukilia kuko makilete maikilete ndo meno tani makilete no thatu mingi muno na nyara nethikizia andu ma moika nibuye mayasia nimakweta yundu mana bangitha cia binda agency nimakweta kwe bangithia basi muno andu mose ibanda andu mose kura na cia statistics live andu ma moika katika kula milioni 100 na ndikithitwe andu ma moika ni milioni 18 kwa andu ma moika meke ndumeza kweka kiteremia ni watata juu saa hiyo na lama te andikithia na ngitio mekuka andu ma moika jwala makuna kula nengeti 72% ngona twani ngambia ministry ya youth ono mo 72% mundu lawe katika miaka 18 na miaka 35 no ndo amount maibande ange matekura yuma kosa monda menda milioni 18 okay andu ma moika 2022 makosa na ngotopia izune revolution nima nijo wonie alimo kuna ina strike mano kama na tho anene mo kuna twika kwa kilwa nundo kanu malo naka umala yo you do ze biblia no yandikitwe neza na saingi no sio kwizile mundu weto ambalam weze ngaineza na weze ngaino lakini ne yula wanengiwe bakini musumbe akaumania cia cia Israeli au ngamwene mulaika na ngoya nena nundu no yesindu ciene o walimo anana malimo manaye yesindu cia serikali apile kwa sio kwa musumbe amwene akwa ine cio ndunge ona balanga ini wacho maika umaniwe chama manize zindu thuku na maana mace ithembe cia ngainge ngai akatha ata na imakuna mabilo koguo ni mama niwe chu na la makunia zindu izu makunwa mathine kama no na bado kwa tia la lama yacio okay kwa una Kenya ina spirit ya Balaam
nandikito revelation ile kana mithenya ya mwisho ni kenthapo yukiruto kwete tija une kila cha kuna wa imbalamu Ai. akanenga mabaki mapasta akanenga mabaki andu ondala meke strike ciana cia muigaino waiwe cia kililia kila inone Ai. yuko ndu yu ethukuma muthemba wa mbalamu Aya. wote uthuku yulu anthi bandu bakumia uthuku yulu Okay, ozo ni senator wa county ya Makueni isu ni allegation wawe da cia kunenga ni ibaki isu twina ugo waga na ibaki na nenga ni Ya, yumba maila hata cia. ayumbe ko wewe Akandama kuna yes, wewe maina ndio kwa yumbe Mpesa. peimo wala je bana ando Ne ndimo yumbe Ayakalaite. ayakalaite Ni mupinzani ndi- Ondo neba. Osoro aiye osoro niwe uungamia Okay, nezo wasema twa- niwe okay. whip ni mupinzani ona mungu ati aga mundu laita jara chedio ati asia manzo takane kote nakane ngwana zitikila tuke ya aibu tutamiona bambo tumanza takane okay so mheshimiwa Kivuti Yes. twebau senator yasia ona miaka ezo etiali baikindu president ka wao kamba na tiyo kamba uoka Kenya nzima baikindu eka wao kamba no konete ndambo kakauta mwene ndio kamba atonyotani acha mtheni wa ndambo kaisu iko ne president Nenda kwasi. Tuikala bantu ithukicie mantha itukenga. Ilo na kwasi. tuto imu paluku ko Ilo kwasi. Mane wake. Kwaluka kukila. Ona ina thina. Lakini nda kwasi ali. Ilo kwasi baikindu chende kwa keketa ni surprise. Nenda kwasi ali. Oyu andu ma Kenya ontheka naba ukamba otene ukamba kila bandu onthe nimekwenjoi na president wa milonje kwa Nairobi ilaita wa community health promoters oyu we mashinani in our villages kwe nandu county government na national government maiteria ala methi ya makika machosa data ya mataibwa andu kuya mataibwa no problem no weza kwa manzo wezi you the nine manzo ni wezi channel loro na kweka ilabe ya no complaints akathi ko lodge na kala senate na ni wezi miradi ikawa utizobya budget pena ngile zitawa itemize budget ni azi ai lelwa kuma bana mpaka bana we kwamba asianona nikenda dia ka lobby na ministry projects zile tukikule president Ruto kila wikite bwana Erastus na kutungo ba Kitui county Makueni county na Masako tizio kamba nene ya Kitui tizio kamba siena kila mwaka ni kwa ta accumulative ya 35 billion 35 miaka hizo itano ikithela hizo ikethia ni 150 billion ta county sitiza wasawa twambie ikulia ni chao kila serikali zito zia motiogo sikere tukikuja president nundu no to focus ba ulumu no tukola kana bena devolved corruptions within our counties yomi weulu corruption etweko rene ba ulu ona katika counties zito lakini manzo kwa hizo question ningwenda tulike subtopic ya corruption tutana ambo bikabu enda atu ambo mana that's okay ni asiali ona to demand accountability kuma kwa national government ito ilo demand accountability kuma kwa county government nundu county sina mbesa zito na kuma projects pegi ni nawe no problem unene na we will of course give facts manza nengane ugongo na lilwe katika mbele asiali kazi in this direction na pegi nawe nasia budget ikizo bana Erastus ipe na mwila itwa lobby na when mundu la athi ko lobby weka ekandu mengela kanyota Vincent wa Mwala ni the anati mala maingi na he has been doing everything hakika inoziita wa last mile connectivity electricity katika constituency yake but maybe is known when chairman wa energy committee katika national assembly lakini beke ni kwenda kwa sia tukaiya ila siasa sia bomwe na bachetwe na tuka highlight ina to ibano manda no confirm ya sia ni ma support mudama niko kwetwa meeting ya goma ero goma jo
koma 3 na kama makomane amutha mazitie without tuite ciama citu kando tunene tambai na tatongo nigenda tukethia hii na memorandum ya ona president achuka nundu wa political bickering ila ithia yeto kampani pai katika bai binanewa president okite ukambani okite launch a mega project ula ilo lobby kiuno ni local leaders uri na mbothi baza ndikwithukije Yes. ku atongo ila tena mokamba twasi ala sa kwe muno ala ba meva ya national yes no wasi kwanza makanenge ni mothina wa kutumwa lembete okamba itakwata maendeleo. I'll say that anasi ale angi mo media magire kwa anu ta manzo mwe ye willing ku lobby kukulia mbeza sia project ya izu ya Konza City I mean hiro twake dam na iki oneka endie ku lobby that kidogo ina bitu kisiasa ndio hakuna na namba ruto ba Lega mine bitu kisiasa mwana ni very composed azata usinelienda imana zuondi ze umbajo ka bano ndo zuo ne confused Ai. ina ziali hivyo wanaona ndo niko naziali political leaders alaza kwe tweka nalama appointed acha limundu la appointed the authority ya question monene wake oimundu Alfred Mutua yes no the ana bina muno wa push president I implement a certain project lakini mundu manzo alange maukamba MCS maybe analame kwa the level ya kwende completely chomwenda state house I'd rather be there adwa mingi but now I'm talking I come because na muke my point tukazi hii 2027 tukakuna zia ndo ikakuna uloko ite president la ndo kuja president ala nimekuja lakini tukamba kwa for the sake of this community miaka eno etialije tatu twambe push tukwate cake tukwate our fraction katika national cake baya na tukathi ku lobby kwa umanzo enene kazi ila wanani ya president izu president wa make a political pronouncement na amemeke mbewandu lakini be ondo ile kwathe tukawanga meeting yambe tukathi tukanenga na project kitwi kanenga na project yo makwene yo na na masaku yo tisa wasitio then now ukija bena another meeting ingia follow up ya kwatia kiitwa werede kipigete at what level. Okay, nika from there if kizi whether ukamba ni ku developer ka ku develop ya atongo yala twanyubie akamba anyubie to blame nenzeni wende nene kendo mino kwa mituki tukibona we bwana FM pe umbano noni atongo yamwe mokamba muno ala me aligned to serikali minded state house I think ni keli amaka nene yoloa president nokuka na mboma nokuka wakamba makanene angewa maendeleo this kind of information peke ndo maybe ke mobango ni bomba no isu siasa ya matunda nondo we blame leaders muno ala elected na ito ni leaders ona MPs amoguma kitui patako makueni my status yakana zikangelekanye ni kitui county the only UDA elected MP ni Nimrod Mbai sawa at one given time Nimrod Mbai at this state house ile with the ethical push project sia constituency yake aina mwakaki sawa kaki atagwe na Jubilee lakini aligned to serikali abazume ile madhi menda lobby project sia there two constituencies ekandu meongeleka nyota munga manzo ela wathi ila mtu athi nokira no kuna kwa niaba ya Makueni manzo ndeza kunene na Makueni constituency oyu TMP wa Makueni constituency he represent the entire county no kwatia na no ile I don't know whether project ibandu ida rwangere nyota mya mundu asina takio wakitui county kana governor Malombe actually Malombe we need our governors leave alone senators ili onde ile tukenda tu mabackup twambo lobby these projects alama adima ndio ndatu miangalia nyota kawaya nasia kawaya nuko na agege anu make mastima nake mundu wanzi uzagwe na chama cha UDA ta Paul Maluki and then mbunge wa line to serikali kwezo bigia state house tige ndo rais. Thank you, asante kwati yabo bwana FM tibo yolwa indambo kaithi maendeleo kamba ugo in one way or the other mheshimiwa PM Baya no kwatata
kutula muti muno atongo itaya ta Senator Manzo na alangi ndo ukamba tu yatongwe aingi anwe but the nambado no na tukungo momo no na to the ni na rusonzo momo nango disi naku uyonata atongwe de momo tulo muti nondo wa ubalukuwa maendeleo lembetani wakamba kana utongo yula munene President William Ruto na serikali yake onamoni ni mailo tulo muti nondo wa maendeleo kulio kwatikana nezo ndo baile belati tezu twaweta ba itesa kuthela kupikiwa munthi na yina myaka inge na myaka mbewe 10 oyendeye na kungi ukundu kungi tweze miradi myaka 3 myaka 5 ithela o miradi teno ibakwitwa kamba FMU asiati mundu la waile utulwa moti Musumbi Square niwe eweka anaenda kutavya kitumi Musumbi tiwa county yeyote Musumbi ni wambi ino na twina miradi ila thithitwe yende na niyo twaile osisia nunduwe nikana timane Musumbi na serikali la ibo yende hata na ukamba wende hata pege nduge mwe Yesu na atabasia ekomano pamwe na atume make na chande kwa ni Mathayo kilunguni cha Monza amea ethewa ni mukwenda umana Mungu ona muikazi sisi ndubingi siaje imeko make na mukama na pege ndu chake eli uwetete ki Luka lakini nenda twambe kuina na meko na tuyambi ya ba Musumbi ni wela US ibindete baza na as akoma kapi kaba akenyo akatuya lelu wa Mombasa road ulozi yetio kamba uyakwa leini kamba na netikileti ona yute ba namba ya geli twakeda izukuwa mheshimiwa Senator Iweta nima wetete makazi kwena time na schedule la mena yo yaili to thelendi Senator miaka na mevitu kwa akadami hali tende hapa peke ndumaiti cha mwai wake le mwako but ya na yuti mwai wa 10 azune meko meba ya mami wetu mwai wa 10 that is eh tai mwai wake na yuti mwai wake nda izune dhiko dhiba yune dhiko dhiba aya lelo zuku we kwa mheshimiwa ba yokuweta wogelete kebwezi ugezela kutha ukambata motomo kwa kitui no kathi kwa lo nginya I think kwa lo kwata nginya ngarisa if I'm not wrong pe bandu wakwamie na ba beto wakwasiko kwata wako kwasiko yoku kwa maku na lelo zuewe binda ya serikali mbitu yune dhiko dhiba pe lelo ngi wakatatu wogelete ba ya kwanza ukalika mazako ukalika kangundo ukathitala ukazizia kisukione na ukazizia kwa maura uziaitie kuingathi babeta odunyu sabuku kwa nola wa ula umete mwingi wendete ilobi lelo usuni wa kwa miena neba ungamimwe yuni dhiko dhiba bakulu ni mazu aya pe lelo ngi ukuthukite ba ya bandu wetu wa masi ukatambuka yukalika bandu wetu wa tawa ukatambuka yukalika bandu wetu wa ngolune ukatambuka yukalika bandu beta wacha ngondu nokazizi akaumone nika noka umeleta angine lelo uzu ne waumilile nukune kwa Senator na Senator no waumilile ni wende ni watene ni dhiko dhiba pe wathi umo wainiwe utobethaua wita wa ukia mali wathi uzu ndobethaua wathi uzu biga climax yani ni ngitai tu ayo kunitwe ni beat to etha ayo kunitwe ni rhythm etha ayo kunitwe wathi uzu ndobethaua ni bado ni dhiko dhiba nienda ukutabia yani pesi ndusi methoni nesa na jumelete cia kuonania tiendeye tata nundu niwezi pata wa niwezi te inapata wa unene ya mundu yeyote nai na nenda ukutabizia ba Erastus ikulu nati project isu ni cia account aye ni cia serikali nene efa ni cia serikali ila nene na nibo wenda gukuni FM obuku ingenda wende nondo cia serikali nene twina representatives cia ma serikali nene kuko ndo wa weta kwina MPs kwina ayumbe basa kwetwa ni mwenendi meka hata kukwekethia kana maundu asu ni maendelea kanaweza price Erastus we ulatwa nengie muyumbe
we laizi muno na ne oversight bala be serikali muyumbe ona ndena uya wakwe kama endeo yoyote tamunengie we mo weta wa oversight wakwe ya wa ukelela cia muzumbe na kumya wanubwa kwe kotesi okanganzia we wa muyumbe ni wozu nubwa kwe kotesi okanziani na wethukizia nukwigwa mwanaza muthukumi wa andu makwa mutonga ndo naisiu the other time nukwazia wasisia pe uwau wa ulusa niwe kauntini nendo kutabia uwausu a Kenya nimeze muzumbe ila waizie na these bibiliu nimeze kindu kumu muzumbe ukasisia nu uwausu ukwewa wa ulusa niwe ba kauntini ndasisi ona anda nenga ni proposal nundu nyeyu akangulia nimuya kwa nenga ni proposal ya undefine county nundu ndikuona itwaende ondu tuendeye ndikuona tikwatakila kwenda na serikali wa county na kwa unjumaluka Erastus ino nuwe moderator pa na kwa ni analyst wayu we wako ndiko sio mitambo no kama ndiko sio mitambo ndweza kwa FM ni wote na sio mitambo you project sio ndetio weta pamwe na Konza City sikwetwe ni serikali ula munene na baya Konza beleluzia ti Konza baya ukwiwa kwake da beleluzia ile kuinga sikauma masaku sikuma kuweni sikaige twi kwa ukethanisia kwa ni county isusile na lelo usine sa ushughulikiwa niki nundu i project yendeta mbala na be bandu bamwe kwa atiye kwasia muno peta wa pending bills nanyenga iyo yaninga kulwe ne andu ala meonenga musumbi utawo makangu ne asimu abane me ati kwa ndai hata biye musumbi kindu kema thila mukuona project siunje nundu wa pending bills muno ethewa mpe muthukumi usewa basia lelu na timu ebe manai onanda ebite ulomo sabula ya material naka ebo banini o wona ebo ulomo sabula ya material meona project ingi yambia okay kwa balugwe serikali kwa sikweli pau nendo kutabia undozu o the ne wa serikali nene nondo lelo isu ni highways project isu kwa sia twake dam nazio ni sia national government isu kwa ya Konza ni national government project isu lelo yumete ke boys ikai yelekele mwingi ni national government yuko uni ukulie ngava na alikela ni chiki tumi MP alikela kulia moja kabisa obau nikendo mine kwanda teke makana seconds ku atongoi alatu inamo ukamba maina kianda ndene wa maendeleo mokamba kwa oyu kwethwa maendeleo yukwethwa project siunje kwethwa project ni ukulia ati Erastus ne wese twekona siasa sia ngili umwe na maana kenda na miongo kenda na kula kundu twaenda yeso pa muzumbe ni kana aete maendeleo kwa andu nienda ukutapia nesa Erastus me yala tuneke yingilile na 10 paiba andu muzumbe wala kuipeso kwa nemu muzumbe ailokele lwe ni mbunge na aitwe wa proposal yani twaile kwithi wana na in fact pe bandu bange muzumbe utumite twaje muno nundu ila weloweta cabinet maziyezi na maziyezi ele nelo nazi okioweta yake ele teneya ziomwe kunite kwete kwasia ethukize kutapisia ba Erastus mupango wa national government ona ndu banga wane ni ma MP na ndu banga wane mangava na mupango wa national government pela ine wa national government umeda balaba muzumbe ugeza balaba siyezi na nendo kutabia nesa serikali kila kwacha ite utumia muyumbe ite utumia governor ite utumia MCA to ni nena serikali kila kwacha ni nena na ground ni nena na ground kusala balaba nendo kutabisia ba Erastus kana ni wia wa serikali isu nene kutumia cabinet ila na yo CS ala mena mo na makeka mubango musio wako ikuli ati makeka kindu twita mapping project ila siambize lokuma mwako oni siba na makasi andikaneza no kwa nasi ambia ku implementwa na ndi yuma itume atongo yala moteti maimea tukwate kuoko ti implement project izi kwe thank you aya na inde musese no kito soma moto mani maku ndo kali basa unene nyanusu wena kuiona ata cha kutania ne chao utongo ini wa President William Ruto miaka ile peke ndo cha kutania atongo de maende na kunenga ne mawoni mo ndizo utononenga serikali isu Max meana ata yulo wa 10
woni waku ningwetha ndi wosa Facebook ningwona mautu manini maende no lika nugitwa masoma itina ndateka iteba sawo muno ndateka onini ndateka cia muno ya 15 ningwoga nisome mautu mani kwisira Facebook Mutongo TV Mutongo FM page ya wani Rastas Kithuku anzo mona then wa mtandao wa X ni ati Mutongo TV KE ati Rastas Kithuku na hashtag ni kumbia siasa. YouTube Mutongo TV Soko FM official subscribe na indiva ya mtandao wa kana namba ya opona simu nisipo ukione kwaku osa namba esu nikenda bisida saasi ya simu siabika ne wakona na wele sewa TV na radio nikenda twiwane ondo violate ili tetu kende mwitano namba yotu ndi batende biko mautumaji maende na kuka onda bi mawoni mako yolo ake twende ainde senator disogethia kwaku nikenda twituka some SMS yu patie no miaka ile itina wa usakwani twatwaisia pena miaka ingi itatu itiele tuthi usakwani no longe 2027 indi oyu mundu oka Kenya ataisi Kenya nesa ona taibinda ya campaign nondu watatosisia uteti notandikitwe na muno ngaleko ya bahasele kalini na umundi president ni wase kana 2027 twekwa saa na baimundu izengewa ya 2027 nondu nenge oni tuyasiane wangai bati watsisia kwa oyu uteti ni mwingi muno weme baki imani uteti waki imani baende meokima na muno inde yutu inene yulo uteti na kitu nene abano nuko na uteti ula wende oyu nondu uteti wambe iwetene na nozonge tebe amame kwache ni sawa kwanza biba songe to nesange meache uteti uno utwana ngia maundo nuko na uteti we kwa oyu totonya kwanzie makanenge kuthingiria serikali ilo tena nayo naika mono deliver mondo ala ya thite mwenendi twivika 2027 uteti mbe wende we no Ruto andu ba kuigwetisia Raila kula nundu no woto na umwetesia musumbe kwa musumbe analikile ba Nyanza onse kula cia Raila na kenda we yumba ni 2027 kwa ndabe mundu kweta ite kula cia 2027 ate kuungama ni Ruto mwene na ondo thiukite aende na okwathandu sindu itebo na no wokumira kuyo lwa mitoka masoko autupeando matumeta yumbe makisiyochu kweba imwana na kana zyoka omolela na imina ikula ya kuwa noise kana mundu wa muthembo mwegwa no zuyozu no kwigwa mame ku yote wa wetake ni mahaja nubungu okuyote kondo au ningwache kana tati noende na mundu kona kula tashi kunaone yene yapinda musumbe waleta endo ofisini akwenda kuthukuma yene yapinda musumbe waleta kwendwa aisisia county ilona atumanie mbunge anaizie pesa cia county niolo na magaba na mondo manoka senate kutuya tuseovye report yende musumbe kana mwakida pesa cia county mwendo mwakida pesa cia maendeleo kwa enda pesa ile cio account cia pesa cia recurrent yoka yani misala chao na ujuka zinzele manga bana ujuka magatikita uyuko mabengi agenda withie MCA ni maibwa na thukumi ni maibwa na wezule ngalama na yurua ngalama na ndola mathukumie county mathukuma serikali mombewe na ingi muno maidenda maibiwe na kanona makaandikwa andu ingi makaseubya uchumi uko young ground ukethia mbesa ni cia thiuka pesa cia Kenya si thiuka kwa mwene ndi wa kawaida si thiuka kwa ndwana na kwa ndo pena mathina maingi we education na muno kija siasa yu andu ala matumito makathokwe Rigathi Gachagua no ma musumbe andu megwetwa eshungwa yange megwetwa Ruku mogio siasa no yu mekwazia mo Mercy Kindiki matese Rigathi na kara Rigathi niwenda vitu president wa Kenya na gakatiwe Ruto ndani eshumbika kuna maende sibeka umunene muno wende wa kisiasa kuya central na yumbe na mono ngoma niyo na momo na Ivasha mundu teta no mukutano wa mayuthi no mogi mayumbe mono mayuthi lakini measia tito nozo vya serikali ikoke kaliko na ndwangi tamba kwikalanga bu lakini bakindu mheshimiwa baba weta kibata uwo
ayumbe onthe mailite ndo maikania serikali pai muyumbe walite ndo ayacia weni tawasiri mailite ndo monthe maciaite serikali udinga na katiba ndo kaandikirwe na gwo ayumbe no mailite usovya miradi na budget yu muzumbe akitawa macia hizi akatheka nundu ya wa muzumbe ni kuka kwikia sahi kila chayato na ayumbe wetete miradi ya kwaku usovite budget nesa no icio ko iyo oversight nundu Kenya ina mbesa mbingi imbesa ikatumike nayo ayumbe mbunge patekendo mbunge ni atwikie bathei ndikukitia mwene wegwo ndolo na ni mbunge kuna mundu mogwetwa Marara akoka wenda nomba ziba ya wote akajabu baikendo akokola le lwaje wiwe ba nungune patekendo na mbesa hizi yiwe akathithwa wake akathia ni unje akoza video akabira ingi akaimuranga akona lelo waile tendo wase obiwe oilobewa na lobby mbene bese lazima tumeka katika lobby yani kumya muzumbe state house umuntu ayamuranga imbeza hiziani je kwamba utemo lelo na ukeke wa mara uko kaneza okay akati kuresoi akati amirokai kwa meta ndakani kwa hiyo mimi sana kuita malu matoya matapika kwa maendete na kudu kwa muzumbe mwene yuko muzumbe kwa siasa vandu kwa uvuko kuteti uno wende no kuungania maundu maingi muno kana no kwananga maundu kwa ni wakwa maundu maingi muno me kwanangika na wajuru twamanyikana ni wailite kuthukuma mwene nthi nanga komana nake ni mutabacio ne zoko mana ni mutabacia no ngula ziote tio wingi betone wake ngamwe anu ngamwe na kugeka niwe ubinzani na ito tuzimbikira kwekana na itwo na ila kaimbia na kweli nogwo yuko ndo no mpaka yu akathukuma ene nthi na kaeka nthi kathukuma yu ande kama kola methaita minisa kanu maleleka yu mikola methaini yandikitwo ta minisa yu minisa la wa malelo anokie parliament na tata kumwithigicu yu mundu ugwitwa chirichiri nethe ona ni wotesi kindu ona indi mbaa umurukomeni yu okie otishia yumbe kumea weni utwaya kwa president niwezi niumbanire president kwa ja bandu support serikali yu kumata Germany wake yu kautishia yumbe kwa we bandu mapia na wewe waziri yumbe makautishia makwenu cha kwacha yu amba bandu ba muthembocu ni mame otethia Ruto tethina aiye na thina munene muno niona ngai no muleile nimene tekel upales PM kivo kwa uteti uende uteti ni mwingi no kwetikana na kiu kana ole ale nacho lakini kwa woni wako uteti ula uende kwa uyu ndo atata kwithukisia kambi thile kambi ya president na kambi ya munini wake siona ne mwigwa wende mekima no kimana atharani publicly weona yikweli pa undu ishumo kunena wethukisia ngale kwenu engi undu mundu unwetwa athangwa ukunena undu mevu ukunena andu akweli ba mayo soma from the same script na andu aya miaka ele mivitu mana darling ndo mana yavamo kabisa utetu uende kwa uyu bukona twatonya kwananga mivango ya serikali ya Kenya kwanza ila yatwa the plan na kuikithia kana undu mabangite mipango kutethia mwenene ukona yu mwane kosu no teti ono wambiye wa 2027 nondu waethukizia uteti ono wa 2027 nukona yananga maendeleo okay nenda kwamba correspond to kaindo senator Waweta na Asia na yu ando amanga liweme ya na double speak nondwe Asia president ile wewe Asia Raila heyu we Africa who must umande mwe eyingi president president yeah of course nenda kwazi yale president don't know malukile zit last 2 weeks at China China kuna meeting ya presidents ya Africa sini wa 30 ile nendele katika that conference no nya Raila president athina Raila ngine maina kula na delegation nyingi naigo imango aneo bawote maina kula ndo bango aneo bawote na you know we Asia ona no amugune no elo kuna zimu ditawikala na president ema no kune ganyazi mugana na mugune kuka kulobya Raila nyemwene kumata na Asia Raila ndio zika na twike chama no ayu na ndia akitaka dispute kana ku challenge my party leader na ndiswa
na yule Nakwenda manager. makebanga lakini Kumakebanga lakini kuzimia ni azimie yue ndio usimia uda. sasa dokile mheshimiwa mina point yake yue bana EU Mozumbe no delegate tweka ni akicha EU no problem but mine no delegate minister of foreign affairs Musalia Mudavadi no ende Kendu tona. ona baluka kwa no ne uo moyo ko tusio ke ba ne bwale ndo ambao wa differentiate politics na development nozi ni kweli wazema kwa kanyizwi no with the when tamo ibaganya no with the wende na development no uka detach yourself from the people no ndo uka sisi most of meetings president bila nation at the end launch projects na akiamua ku address alo lakini kanoka ka deputy president ndo rege ndio mgali muwe na akiumpe tunei na the best deputy president serikali ya Uhuru Kenyatta matches Uhuru nwenzio chenga Ruto lakini Ruto ena ilaita wa aitu match loyo kula kwa president na yu Gachagua enda utumia kila Rigathi Gachagua atumie kila Ruto atumie nikaenda win ads lakini Ruto ndatinda hajaza sisi watu ya Rift Valley presidency ni simple ya national unity na the more no na human be infights ya within Kiemani ile kwa true ile kwa ikono William Ruto deputy president ndane nabwa ndano ndane onagutwika no wethi ya opposition kumakora kwa Gideon Moi na few MPs alama za kwetwe mateu upande wa serikali lakini ndati nda kwa zile Rift Valley okay ke andu ange makanena kiu you Gachagua agirite kwi downgrade akauma katika national figure akatwika regional leader kundi kwetwane kana utetu wendeye wotula mutini Gachagua wile jo kutula mutini Gachagua maondo ama ende mazia ndo yale kila winacho ni ilaita wa fear of unknown ndiko azia kulomuti nundu kweto kwa alama na upande wa opposition especially kuma Nyanza mali katika government nina stabilize the government kijambe maana manondo madiliro na manzo baadhi ya mezimene mpaka Magomi Mozumbe na yundi ndizi zemu wezi nagenda utonga teza ilora to okay sia Raila ndizi manzo jenziwa ziende no bangiria kwanza ni well connected mpaka ziaozia katika Twitter ya kuye kana bando ziadele lakini asiale Gachagua nda welcome this issue ya kwete broad based bread based dictatorship na you no azia no negonge lakini ndukati ne murima ndukati na we president there ya kind enough na matungia position zio ila zia CS na we generals adonate yake kulabu ya branch for the sake of the country na yune ndo kuya Ruto ndo timu anasiazo na ambia jazo yu ni muhimu no anywezi Gachagua ni over ambitious nila ile over ambitious na yu begi ndo kula kana tiko presidency lwezi no tiko presidency ela ya Ruto na ya Uhuru ya mbe ya itadira ya ira ko presidency aja le Uhuru ogie kumesia ngwa ela wetira ila on board ela mambe ela itawa mambe ya BBI handshake 2018 kumbe no yu nani were mano go munini makwa nyina with the coalition terrorist government now holding other factors constant the only fear Gachagua inaoni when upcoming leaders from Mount Kenya alama me promising mena na manzo no akote yo makote Ndindi Nyoro Otoba ni a progressive leader
MPs makiza kwa Gachagua achozwa endo dispute kama ndo achozwa running mate wa Ruto yona option ya koza Kithure Kindiki lakini beyo other considerations na ona MPs meko na kura makonie Kithure Kindiki lakini Ruto ali against their wish na moza Gachagua na ma convince Gachagua the best right now. Okay, wait a minute. Right now, you're afraid kwazia. When you are in government, you don't need to talk, don't need to kuambia kunene over kingpin. Ikibela onanda ya ndo ndwazi ya mnenda munengenda ya ikita akuko automatically light naturally. Nundu apozene lo ku hold. Lakini waambia kubuli anu nigena mambie kwati ya kila ukwenda. Mambie ukwenda kubuli anu no. No, rigiji yakita kwenda kubuli. Ebuli ala menga lwezwe mama lega nemwina muzumbe ketundumo ikala na tete. Thank you. Muzumbe ketundumo. Lakini kwa Ruto ena fallback plan. Okay. Gachagua kwake agere atebo. Of course northern meet elsewhere. Also Mount Kenya lakini amanda mundu garega atala ukrumite. Bwana FM. Tuye ba mwana ni usuwa uteti. Mundu twazia uteti maendeleo ni sienda na sia bamwe no kwa mheshimiwa ba PM waiweta kana ona uteti unge wikonwa president ete ko launch miradi ya maendeleo uteti ula tukuona oyuyu ulokwetiwa kuna nondu wepo tuilea kana utepo wepo nuendeye nukuona uteti usu tawina maendeleo ndene kana wika kwananga maundu ma miradi ya maendeleo na mibango la serikali ya Kenya kwanza yekite yethewa nondu uteti usu bisa ithani ya kwa undu ambe ngiweta undu usu pelelu mawi ulete baba yakatua katua kaingira wandu weta wake tande uziaite mungu bado wima kuwena uzu wena miaka mingi na bado wina za uthingi yue ituke ba kwa oteti Erastus ateti maitu kethane mamana na atongo maitu kekane mamana masakua molwa ni kwatha enende undu na mayambi ya kuthukumia enende kila mamathi nundu twambie na muteti o MCA to umona akaenda ni ukona samari yaka kwiya hii ila naunga miembe wa enende na mea ningwenda manza kuwe nina mathie kindu fulani na mheshimiwa maanzo nake pailyo na muteti wothe ula ukona ya musakwe eva atabisie nende ameati ila mwinza kuanga mwekona keva nibatoneka ateti asuka na tongo yasuma amina kunengwa uya na mewa yunue MCA nuwe MP nuwe senator nuwe governor nuwe women rep kana nuwe muzumbe maile kwiya uteti ba yote na yuku mapusa isuyu mayambe ya kukukania na projects na kilomwe aizisia kindu twita project proposal aikuli ati na ise kindu kita wa Gantt chart ya project yo ndela libake maikula ni ati project ino ipikete ba yukuma yumonde ndo la musumbe wali aile ba kulilie project sia Kenya yu ipikete ba na kila next ni chapo na kuma ba mayende ya na uko na kiu lakini twina thina mathina twetho atwe na gono mwa wila hisi ni kana atongo imoteti kwa wingi twabika yundu ndio na minie kula sia ngilile na mangole na ile yusi amino thela mambe ya kwisi ile ngilile na mangole na monza na ima yambe ya kweka masabu mo ngilile na mangole na monza tukakwata kibela hata na kindu kiu undusu no wo wende na kethe wa kethoni batoneka musumbe thate thesi nthino ya Kenya nuzi peke ndu kimwe andu ma Kenya manezi cha musumbe Ruto nimesika na musumbe nutongo iti nthino niwithitwe utongo ine wa nthi kwa miaka 30 uzunu ndwambe woteti utongo woteti wa miaka 30 na ni manezi niwizi thina ula woteti yo baba Kenya na kwao ni manezi akanengane usungio asiati yu thina la twina wo woteti usungio wa gununa na yu kila twasisia nicho kwiwa Kenya saiki mayasi hii nimekuwa mateya ne muno nundu nimekuona bado ethani musumbi nimekumona bado ti yakangure kugulio mundu ya Erastus yo project lounge ya wathikirwa
ithelile very good project ya lolojwa itheleta Inaleta. na tuenda kuona musumbi ailauji project Sindondalu. ithelete akazia umunthe noka kupingwa mubeleki wake u akathie uchuwa ukona kiuja vita wa yu na amina jwa ya enenthi ila na mwitesia utongoi ni na mwathie kiu ni mwachona akathi bandu akazia yu lelu uno na guno thelile wina lami na ni wigitwa silage na no thelile na ayefiu je kibendela yazi lelo zine twabingwa silango ni twabingwa sukulu no ni twabingwa project sela kwetha sila ujiwa okay lakini yokelate kwika ni jao ugathikize muno Erastus nundu niweze twibake je baiba ndututhi niweze twibake je rondekela kende muzumbi no kunene ya muno maendeleo matenamba kwikwa na kega ni batoneka ona alama mutanga mutabia nyini muya muzumbi nundu we manana scale down face ya wathani eka kutwatha sindu mbingi nundu kutwatha sindu mbingi niwe bebika bandu wale yakwianisia ene nthima ambie kuona tota matavya huo lakini ni batoneka ndukata to matha nundu ona bai mundu kulazimithiti kumatha kindu kuketha ni batoneka eka kumatha sindu aya yuwasisia peba ngwendo bitukana na munana ba kwa kasakwa kwa kashakwa okay kigamba teka tu mwete mweta kasakwa kigamba kala chago okay ati pe kindu kimwe tunoni kwanza cha metuke muno na nenda okuya ikindu kiu nikitethete musumbi lakini nikiumite kasakwa ni jao kiu musumbi no natambukisya koko abikie ngaliko ya ulei na specifically abikie mundu lawe Raila Odinga yunenda ukutabia nesa kana ilo natambukisya koko abikie Raila Odinga kindu chuki kunwa kithele gavana wa Central Bank sorry CS wa Treasury ula ni wa kiimani ndaiwe yani ndongo na kiimani chele kwikala thige kulie ndi tiende yata na ugo nenda ukutabisya ba mundu ula wi Erastus nikala ngi utabia musomwa na nduka kulai wi mutabanya kilungu chambe ukwasi ati muswa wa kenda undu ula wethiwe yes ukesyokelela nienda ukutabisya ba ila musumbi waisye nye tikanena netinga eye kaza kwa enda yu ute mitego kuzitaitaks na wa mundini wake asye ninata kweni munene wakwa na ninewa na okambe wa ndikimobo na ngombe chonde siobo asye ninate amakenge na nate amekwa na nate amatumbi ona inizite maima paya ngombela nene otongo ila Raila yetho apetlete bo tikamo kwatia na yu ese kiu esa kuona musumbi eka kindu kingi na ndi kwikwatia musumbi ta wa mukonzote ye munondo nyuma na yu nenda ukutabia nesa kila kiende ba kiimani niziaza cia ngirile na mongolea monza asikwetwa banga na sikwetwa banga hata nenda ukutabia wao ndiko banga kana numalo musumbi ni wezi ati na mbuloko yake iba ya mwandani kwa manzo na akazioka yuno nazio noni ati athengene anetinga iyane niyo muthengene jana ndo mathi yani umelone wazua na baya kisuani yo ati equation imwe no aile kuthaye kulia ati chona chokima kikabia ivu ata yo kesa bundu kima kikabia ivu usungyo ula wina wena ati kima kikete kwani nikana withie kiriunje bandu bamwe chonde na yuni kwa kadi lo kuona ti yawe yonge kadi lo kuona ni akwanye kima nikana withie ona makaleo mukunea ikula sioni siani kiro bandu sinandika sisi onde na baiba ndo makakwata kuoko withie ne baendewe na yunju malo kwa statement yako ya mweso yes uteti uzuende timose okay nundu ndo utonya maendeleo mandi na nuko na tokweza ungama uteti uzinienda utebeze bandu za ungama pro muradi muzumbi ula twina ake ni Ruto uteti uzundu ungama nundu nukwete kama sababu make mangilili na mangole na chao monza na nemo kinete ndi na nicho kiutuma nguya
uteti uzu uzesaunga. Thank you. Aya naindi atongo nienda twambozia na mwene ndhe meaziata twane no muno yina kumwene ndhe ningwathie kana ninguka kusoma mawoni maku undabyewe na kuyonata otongoi wa President William Ruto nechao cha kutania kuvikia oyu miaka ilini ya thela utongoi ni kuma okilia Biblia na osa ubyu ba yakasarani miaka ilini ya thela na ndisiwe kwa woni wa kuyona ni chao cha kutania nuko muno ateti muno ala mengalekoni olei meaze paikindu mondo makonikete naye alame serikali ni mekwase mondo no makonikete onesa wasonge to onesa na ebinda yobo nondo byo miaka ingi etieli 3 kuwa ateti ma serikali measia twimina miaka esu president agetha kunite mondo nesa ni soma motomani Facebook ngwe ni Mutongoi TV na kewoketha otesa kutufollow na guno free babai aimbesa wewe no kutina follow Mutongoi TV Mutongoi FM na page yako ni Rastas Kithuku Nzomo ainde wesemba ba ya YouTube we subscribe Mutongoi TV Stock FM official atwe live bau ainde wasemba ba mtandaoni wa X ni ati Mutongoi TV KE ati Rastas Kithuku na hashtag ni kuombea siasa ti otomani wako vune ngosoma ile 395 namba ya otomani mukuve batende bi namba ya simu noti muonza kenda nyanya muonza noti thanda 0799870066 kwa hizo ni namba ya 7 ila uko na simu tuambie aronte device manzo kitenge chuwe wikiteke sawa nagatheka muno umundu betho yumuthenya witenga kuo bizine wazema kuni wakwa bize twakawinzi ena cho pe mrembo wetu wa Veronica Ziombua na cho kwa cha pe ungeta wa Winnie kanini ena cho pe ungeta wa Faith Kalonda ni monia cho anyway Albana ziwama tu pipeline Nairobi tusonge temu asante kasia ni mukethia monone maketheka fundi Steve asema anzo FM ndina no bagi the right 45 nina my wife mweka imwe kwa imwe mpaka mwisi Ruto nonze benzei ndani kabisa mweraz na uambie huyo wa UDA tutamalizana nao sitting 2027 hakuna bedroom ndio ya ziada muinde ka kio yasia ambao tabia maanzo mbona soko wa kio vaicho na chakanzo mambe obokoma maitula serikali mote Obadia Motesia welcome our super senator Honorable Maanzo Alphonse Mwini wa K yaze salimia Dani Maanzo sana niko ndani kalikosia Thika Town Kelly Kioko Vicentian yaze over Kalimboni West tuivamwe mwa miaka esu ile no uvongo mateso na ungei wende ona nginya okie na uvongo ngekuma German asia ikosia enende mate video nisio itongo etie nye ni monenge 1%. Wycliffe Mboko na ke asia Ruto kila wikite ni kwivitha ulawuo yambe ni kutunga ministers ala mana thukumeta naye weyani chake ni maundu ma kiwanza cha Jomo Kenyatta Airport uwo uweva chaka tatu ni kulasimithia NND kutilwa mbesa sia housing levy asu onde ni ufathukanu na wendi wa mwene ndi kwou Jumaruka ni ase SKM niende kwitikivila na nukukwata chawo cha andu aima ayuma aluka FM waidie katetoka sio bawe tukatumia muno mira ku maithia ya sio rasa nina ukethia muno nina ketheka inde kala imwese Ruto baiwe ya wikite Kenya ni kumina ndi ino na wenda kumanya kana vai mondo wena na Ruto uka ground umanye anai korogosho Kariobangi ando ma mukemea muno 2027 sugoi direct mondo ula uko support serikali ya Ruto ni ula mesene kumina Kenya Kalonzo Tosha Anthony Musyoka ngolelia manzo IBC kila kingi ngolelia manzo mando ma IBC kila kingi ya usu wa UDA etele 2027 enoke makaya chene ndio wate bawe Stephen Mutinda Rastas ngedesia tongo ya su manzo tabika Kalonzo
atembenza baukamba na eke kuvindia muno. Frederick Kamuti asea ninanga President Ruto 2 out of 10 reasons ni kana promises yake sionthe ni cia ubongo vai undu wa kutania nundu vai sector vai sector chao sionthe cia economy vaina maendeleo. Beni Kitangata Erastus ketheka muno asanti wengere senator wa kwa Manzo Ruto uya wake ni kuvitha ula uwo 2027 twese Kalonzo tosha ova mulolongo twiva mwena no netele mativa bauyo kumbini. Okay, John Mutesia Erastus mwa ukamanya lelo weva ya kitui kuma inyu kuthi enda umalalane na kuvika mui mudha katene lelo osumwa ni kama 300 kilometers aki mwa ithi no twithia wa Kenya kwani lelo usu hawatene wese. Jonathan Mbuva asiati Jonathan Mbuva ndika motomani maasa. Jonathan Mbuva ila inge summarize Erastus ngethesia tongo yasu kwa woni wakwa Ruto uthukumi wake winthi muno ona nailetwa munenga 5% na kwa kutenga 102% keka no thukumite thwake damu yethwa yathelile emali ukia road yethwa yi in the final process ya kuthela affordable housing cia wote DC na cia thelile auma makueni kana ikathela indi high taxation, industrial strikes, more politics, appointing some incompetent CSs, kila kingi wende na kwika ni kusukuma akambanza wa serikali na ndiona atongo imao kamba mainena onanda mbukasi yake ukamba no sia muthenya umwe na ailete ukwatanisia kaundi sionthe sie itatu unlike undu weka malembeta alangi adili sia chini ya maji nisio mbingi serikali ni ya Ruto na ndiye semwa kulingana na andu na undu CS transport unanena aye changa adan nota adan deal na uikule senator kana impeachment ya Rigiji ni athelile na bado nundu veo fununu hapa na pale. Samson Musyoka ni kwa timu ndani ya senior journalist Erastus Kithoku na atongo yasu maitu ngalekosea isli here base tuiva mwe kadijito ka ukamba makutano asanti David Njoroge Kalonzo aongea na Central Kenya awache kukaa ukambani na awachane na advice ya Manzo. Let him hire the services of Dr. Muinde, he is a good advisor. Patrick Masela yasene na okethio Rastas atongo yasu we na more na atongo yasu na more Ruto has done nothing so far and I don't think that he will do anything, just mere talk, and that's why he will be a one-term president. Take it from me, Reverend Patrick Maselanga lekosia kiva nyumba isu eteawa ando ma Nigeria Charles Kiilu nyumba yebezi kotewa ando ma Nigeria nyumba isu iteawa nyumba isu iteawa nila nyumba za affordable iteawa ando ma Nigeria na woni wake na ndi teacher George Mutunga asia vipi rasa salimia my senator Manzo. I also salute FM with respect to serikali ya tumetenga for sure meli imezama na and there no hope why we having a government of maandamano kila mara. Tulianza na opposition, doctors, Gen Z, intern, GSS teachers union, gava inatufala sana maze. Mimi kama mwalimu nakatwa housing levy 1000 monthly. When will I resident myself there or wabanga resident yourself there what you reside in gava ya hiyo wadi sitatamuka ni George Mumo Mutunga kuma kanzokea ketese ketuke ngale kwezi ya musi wakubina kwenye baza Parkland malaika ya Ruto ni makengani 0% we Samwangangi Ruto obokumi wake tamutongo iwinde muno nundu ne kuweta bate kwika amanya Kenya ni mamosia isi muno
aeke kukathi ya vathei. Samuel Mbuthi Njeru said what he has done, number one, corruption has become his official phenomena in many government offices. Number two, his hotel has scooped most of government hospitality tenders contrary to conflict of interest laws. Number three, institutions that used to provide services to Kenyans stopped passports and TSA IDs. Number four, he has made cost of living very high. Even you pay to get an ID. And number five, he has dipped his hand to the payslip holders through taxation too deep, such that very little disposable income left. The list is endless. I don't see anything positive that the government has done so far. All in all, I'm very generous to give his performance more than 1 out of 10. Samson Musyoka tunene isanzo tuyeka kwita ndu mukena peta wa mukena Mutono. Yeto mukena kana mutono. kwito tuweta nekwache nezeta thoka neto nakwasa kaneka nayo vaikendo ona kimwe Ruto na kikimekete matonya kuonania ona maundu ala musumbe uthumwe ya Uhuru wai anambe ata waki wa nyumba na malelo siaketie kuungama sionze Wycliffe Mboko erasa zetavia mwana osu ya klasi cha ala makonie yes na thiwani mukamba nave nduke atanatiwa nevinda nuseo Josephat Mukako na ndi wetu nda kuna kula ni MCA atiwa nyuwita chama cha UDA makaunti ya Kitui. Josephat Mukako ndani mpaka mwisho. Martin Musembi Maluki ekau kengando Ruto vaikendo wendesi ndembe. Okay. Obadia Motesia nukita YouTube emetuke mono. Maluki is the question is, will Ruto deliver to Kenyans? Sai ni maneno haina mwelekeo. Beni kitangata Maluki unichoki na vinamwa. Bada Chris erasas na maanzo mwati ndata nesa kwa ndaya ipatange mondozo kutwa Maluki vau nondo eona akamba mendia muno manyaruto ndeo nduwai kakuma akwata serikali na mina 5 years ate undu wikite ya wake ni kutembea na ndeke yu we Maluki wetabe chao twena wo na Ruto ni Chris Mukimbatha kuma Kasambani ni Mombasa ula pilot wa ngale sia ukwaju mukamba typical. Okay. Albana Smativo ngeze sisi netawa kwa manzo razasa mundu ukwe ngewa ya Ruto ukamba ni mwau nundu ngewa ya Ruto ni kutenga na kupanga vai wea amineno ke ni oula Mativo ngata kwa siakala wanaende mautumadi mabudho. Asante sana nduma Facebook ndo ya mautumani menyu nenda wathi YouTube nembo sisi ya mautumani ya letetu Kaloki Nzangi wa Kanani Butchery. Asante sana kalikosia Thriva na indi Jos Kilo Nzio Kilo erasa simbona ikuli atongo yasume serikali nina asakweni mwene mbi uyawone mwa mbona wakulie kule isio songo yasio asakwe. Okay. Tell Honorable Manzo even DP Gachagua knows his senior is a lie expert who can't be trusted. Oseta Samson Musyoka Charles Kilo Tavia MCA osu eko kadhi ya uvo wa Ruto. Okay. Ni lelo wa kumatala kudhi makutano makile mabogo na ungi wa matuwe kalakala road malelo asu mena miaka mbe wa 10 na 3 na bado maya thela. Okay, asante nduma Facebook ni ndabo sisi YouTube mbitikileni sisi mautumani ma YouTube nondo nonginyoke saithi ya netwana nyekuonde nondo wa masa tesoso mautumani asu onde kwa OU ende onginya tukamola nga tukasoma like 90%
uwona na beta wako kana etho tumite keli wona na ema kusoma tafadhali nondekea nondui chio nginya nengi tukasia ubya maundu tekeana ne maundu neza haya YouTube ninyo inabika na mwe wa asante inge mono no sio agetha ibuno sia izina ndo subscribe YouTube ya Mutongo TV Soko FM official subscribe yuyu ngidi bush mheshimiwa Kivuti uma UDA baigendo bau muzio kimaithia Ruto mapema 2027 ndio president mapema Boni the sniper hai mheshimiwa Rastas hai ni Boni kutoka Mtwapa mimi sina maoni kuhusu Ruto hakuna kitu amefanya so far mimi kwa sasa namtambua Dr. Kaluyu salimia senator sana na utuletee Nokio wa Kitui Paul Kisianga Ruto has failed Kenyans the government has a lot of empty promises Thwake Dam yu ni yungamite na project sia Malelo ma ukamba ni siungamite nondo vaimbesa Stephanie asia Kivuti 5 tena David Mutinda Erastus Tavia Maluki kana akenya nimo ivie 5 isu onoweta vaikendo na kisindu isu ukweta ndola usu ndesi ndola ni miao soso esi soso ndesi ndola ni miao soso esi musumbe nula ukamanya evu yake inde soso ndesi ndola ni miao haya David Mutinda Erastus Tavia Maluki na soma otomanyusu David David Mutinda na David Ndonda yase Mr. Lies has done absolutely nothing if he is not lying he is flying uzuri Kenya hakuna wajinga huyo jamaa wa Kenya ametete Kenya kwisha ni prison worship team wamefunikwa macho wani wake Alfred Muamasai I give Ruto 60% David Mutinda inasoma utumani wako Yvonne Wambura asia nyeta Gen Z Ruto hakuna kitu amefanya alafu uliza Maluki tutaongea mambo ya Ruto hadi lini ni Peter Wakatangi ni ova Ruaka Musine Wailovi tumite YouTube account yetu Yvonne Solomon Dankson watu kiwata nesa niko sawa kula umbano wa kutunga ni ambai ni wendi ni Solomon Musyoka MCA kama ngome no ati ni wendi hivyo ndandikite kigamba na taingi bandiki yo kitu mwana gezo ili wachayema kana nakuyuka bandiki yake koyo Josephine Kasoni twetele Ruto wote stadium metele Ruto wote stadium Charles Philip nina okethia Rastas na wikethia atongo yasu na oimea nthi ino no Kalonzo utonya na kuchama kila kikasumbe ni Wiper 2027 na ithi andu mambone tuyasia no kewasuvo ingi 2027 ni cha lili wa kikema 001 Beni yazungete Mosezi Olowasi etele Ruto wake kiwanza cha wote stadium asia utangoja sana wote ijengwe David Mutinda asante na soma utumani wako Boni Sniper Nzomi Morris Ndekani Ruto nde unduwikite na ulawesi unduwikite hatutabie Philip Ndeti if I were to give William Ruto a percentage 2% ni mingi sana he has made things worse Paul Maluki ni wa kwitu na batonyeka anene uwo ndaka tete Ruto Robert Kimilo Musumbi Ruto no tatite vala utonya o vingi sitwa monone manene yala wethiye na ala meumelia mbesa mbingi muno na ingi finance bill ya 2024 ni na leilwe na maundu mo meyapyo ni ova katheka kauwe wode Solomon nzo mtumani waku Beni Sara Kilonzo Ruto must go Moses Mutinda Erastus uvungu ulawe na Kenya kwanza we okay na kimundu unetwa Kalex Kithome muthamani wa hisie kana vaimu kamba we serikali ni atio ni kunda ngutume
ku ni maanisha mbesa cia miradi kuniko maanisha mbesa cia miradi yesu ni cia iwe kila kioseo ni substandard Albanas Mativo Erastus this manzo tinia manzo Ruto akwete 0.001 na onanzenga muno mukamba aye yange wa Ruto alafu lami wa munyo kalawa wote wale waiye mundu utukitia ni Albanas Mativo engaleko sia mboni Nixon Musyoki Ruto ameanza kutanga Friend Kamuti na kwa ni support uneni wa FM serikali niyo itumite projects sitaendea mambo ya tenga pesa ya hii project na hii ingine ndio imeharibu David Mukudhu Erastus na Sisia niona makwani Kenya ikethia wa ta DRC Congo ivinda ya Mobutu Sese Seko kugembo wa Zabanga okay Morris Muli Erastus ngerezea tongo ya su youthina wa Kenya kwanza ni ungi besa cia Kenya ni cia kuiwesia thela ni magavana cia twa wa UK kana Uganda onake Musumbe ndena imwe uthugumithia we Peter Ngui watching from Nairobi Bernard Makao Erastus kulia maanzo kana mundu akavothia Kalonzo no mamuthoche chamani cha Wiper manzo no vote president kwao think twice please aya Nixon Musyoki Rigiji played huge role in Ruto's campaign he deserves respect na ndi asante sana amoto manini maingi muno mumbirikira nivige vungale kwa ya YouTube tafadhali kuni kwa musweta masito kwa metuki Morris Muli Stella Mbithe Morris Ndekani Tony K Katze Stella Mbithe Mutua Chief Vincent asante aende nokitosa simu ni nokitosa yuko nayo John Mulei asante Nixon Musyoki mwandiko wa Musili Shantrak Mwendo Mutie Nixon Musyoki no asyoka ingisa Mutua asante sana kwa ndo wa mautumani menyu alamwedhi wa mwetu Dennis Musyoki asante sana aende yitwa simu enda twa simu twa simu izini zongwenda yo alama na kwa hiyo kona yawa sawa hello Mutongo Erastus nenena nao wenena John waguduguma go mwinge yes niko yai ndabye mwa ai bani bidukije nesa gini divi yako ya mbozi na kwa delete tumilekele kumbe TV ni ambaye tashida kidogo aja no si no na kwa jare nete ni kiothe nikiwa ku radio sawa ngale kwezu ata radio wali ni de halami ni amanzo mono asante na FM na Mutongo yezu aba kwa Mudongai kako yetu kesia Nibezi boza kani mzime boys radio yezu na nibozia okay tende ya you yongo we ai tubu dio mo ni baka kwade kwilano bimbida no mage gugo gwana le go genga kamba Ruto egirara nanye ni jenizi gulu ni tako no 80% ni buzi ni ako na no na zije ne vendi gabu ndikata digidwa ngili na bonela ilana no ni zino kawalo nenda kwa manzo era lezi ne za ili anarika tu miaka 25 kwa ndata kwa lokete bui na tizo kuja Kalonzo jitu hizo tunoete biondo na mwiti na hizo na kula balangu na nondo ninyo ngwake la ala mamandi ali nelo mkwara kwa kuna balangu na nani mebide leo mebide asante leo kule akini wote mebide nondo ninyo ngogo ngoja jaru na ile bile bende lobio tamia nendo kwa mwana biashara logo kuna biashara no bora ya meja balamai ndio kuna biashara ndio ndio kwile
Asante sana tumite na tukweta tunyite tukame kuna tukwenda na tutakwenda na tuleo 2027 tukaruja nuka tutwanite ile nundu tono ete meja ma mwana no bongo ajuka madelo ala madugu me ukamba hiyo na bamu kwa ni munenge tu bazeni nyene ba munenge zero to ne ba munenge kwa kebuzi no go deveti buku ake bukuzi ubu kinyanga no go deveti ubu munenge tu bazeni bunyo mbezu yake okay akini Kenya ni munenge zero leo nduikite niba zero wani kwa hiyo ndio kwa mambai moja ile ile president wa kila mungu hai ngala wibite ukamba bantu bezilangane bakana meri president yakwete Kenya yonze na Kenya imire baje ai mubyamo no gumanga takosia mwingi aya tunenge muzesi onge mwana we usiwe nawo umangala aya yakeli Ruto is the worst president ever. Tumepanga tumesema Joseph Muli. Hello Mutongoi. Mwati ndata. Nesa tiwe iwe wati ndata wengale kwa ivana weta wata. Nenda utuma manzo balabe Ruto. Aya motabia ba tayi la linda na nitwe nendea zizika. Ya jana. Ongelele wase wanini tafadhali. Yai. Ongelanga wase Lumite manzo. Lumite manzo. Kwa kayenge nondo simu yaku yashe wende muno wenda utuma manzo kola ku Ruto nondo aise nema kwa mana by the way ano mukonezi moto uma baka nawo ni kwaje. Hello Mutongoi. Hello sir. Ni nenda nao Wati ndata. Ne asati oyue Senator Pius Kyanzereba Pius karibu sana wae kuumbini yue kama zito nondo manzo na timu ya kama ako ni Ruto kura ambao na Ruto egete kendo nondo motu wai silingi maanele ya 50 yune silingi yana sukale wai to 40 sukale wa yune yana na mbesa utamao ya moto wiko ingiliwa ambatwa maana 5 yune ingilina na maana 3 kasi ndo mingi Ruto wikite ama ikarumeke vija ulonza mo nokulonza kuimateria lakini matembe mea Kenya tukeko na ila kalonzo wipinda kevere lakini maikatembe Kenya majia ndo tuomba na kutumia Ruto kevere lati kiki hiza kime kitenzi kwa Kenya kwa umezo na njeno yomzio ika nama kuna kampeni na yone kanaendi mazikia kwa zekevere ando mama nyama kame kona Musimbe no doko manono miyaji yawe la vingi zero muno abe kindu mbingi ya lakini hizi tonya kangu ake kana kiambe no kwa upe na we kwaje no doko ma asante aya next time nugeze TV ni kana radio ni kizimwe na yiru kize niki yiru kize kwa weza anando yiruga eko Tiwa Suni wasemba umesemba unaenda wapi sioka bahoka ugonge ndesimu hello nene tenao yes zeraza ni ozini jama ningelani karibu ikumbeni wewe mubeamo lokote ikumbi gogo idiaza na kuitwa uwezo kwa mekanenge na mwende ne zani nguga banza akwete ngego zumbi akwete seto lazia hii tuikazidi je mulo taji baba ikindu kende iba zende no tidaje later whoever ozo edukeje ne tuona ene inwanja mio ndo maye kwao ila jiko lakini mama ikate zaje mela hivi lakini tuyiki hata kuteki ndo kila kitu na uteja no chuma ile jano moze kure na kunena tu nena na kura na wazee mmoja no ade itembea tu TV na kundukungi ndi tv ndo ndebe yeye majami gionena imwendeleza chama nigelani asante haya tuwatose kula atuwekea sasa ya president baike ndo wikiti haya uzuni wakele haya zibe maondo makuniki to naweza kuisala mutanda kuisala simuni hello Mutongoi hello guys yeye
Wewe adido kuma kungi ni metawone. Karibu sana kuombeni naende mbongela wasielo. Ona itu tena lelo witu kumetawake no. Ukezela metawone kaviane ukaikumela ko ya maziri. Na yuko kito mina myake 15. Yene ajia utukomiko wende na hii. Nonduke kalende ne kalelo jiwenda wabelile. Na nditulo atongo yadi za kuwa. Teitulo mujumbe mote. Nundu wo kwete kirike kila nene. Atongo yadi za kuwa ta tikate hiyo makulia. Mani jate mata kuwa mama na. Nundu mama ile to vio jikume ya mande yoka yakimo kamba moke. Mate ulilia ni waja makeko. Undu mbaila ingezie kato na atie ka ugembe mujumbe ko ibanda. Makwata na onde makoko monya mande wala menda ikwa. Na mnindo na olanda maikwe kwa neza no mameka wa. Nundu monya mujumbe makwate neta leo kwatana. Ningo na temina myake 5 na labda ta leo kwato jungo temino nge tetendo te kumi. Kicha kimani na jongo na jaka shakwa na luto. Luto enda kuwania ke mondo ne mwana no ba u. Iki maweze ya chanya kelo na enda kula iko kwake tionde. Wize wanya ikula no ande na ibanga wetia ndende sikwibanga. Na teiliga luto teze ya za mundu wende na akili yo loke siasa. Kalonzo atembe undu batonyeka. Na ndiati akamba tumbane na teidi tetie mande titolilia chama. Na meililia kila ilange waya mudama waije makomane akamba mateo kulilia chama. Makomane akamba ikalama liliondo tiutwa akamba na mbete imwe. Thank you. Simu ya mudia. Nenda ya mudia yu. Nenda ya mudia. Asana wana maati mamuno. Saitano anusu. Simu ya mudia niyo. Kanemo akoma. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Nene nao. Nene tamuko kwa mmoja. Nyakongo mwe. Ajao. Akakwedukesia na kutafadhali. Waya yedukeze kwa twesa iwana. Akakwedukesia TV ne kana radio ne. Twesa kwewana. Haya, ya mudia. Ndo simu yemwe peke yake. Hello Mutongoi. Hello. Nene nao. Richard Monyo. We, kuongela wasemwa? Waze monyao? Ya, Richard Monyo kuma Loitoktok. Kuma ba? Loitoktok. Loitoktok. Lakini waze wende mwa ongelanga, we aziata hata woni? Site wetai. Ngita akamba. Yesi akamba ta timio kenga watike kala atenza. Na titao uo tenzo umbaka miaka yizelo ndetano. Nitu zani kwa yino saa kala ngeno waze ni 2020 noose. Yesi mundu uwe kwa mfano utongo ini ni mundu muhimu no. No watia. Mundu utongo ini no tiyo mundu mwekyo. Nakitano mo kamba. Ndio lezi ya mwelekeo mundu kuitene ndio na uona kacha kondo kuika nanja. Ndio vimonzebe okamba. Yani nzebe ya Kenya. Nigenda bana bala kuikwatira. Hivi takamba tezo dilo dilo. Ndio na uraiso wewe ambie kwa kanyo. Okay. Yo ndio na ambie kwa kanyo ni wabije muzumba kwengwengwe. Mutongo yo ituita kalanga ijite za tira wako kulia tongo yazura mabuo. Yeno ita kwa kwanga ijite kote akamba igina gine kote ayi piona te maniga na tego. Okay, asante. Aya, tonga bile kusimoni. Asante, anama kwa nasi mo matumani wa manini, tumani ngoma ingi muno. Moses Mole as Dr. Kaloyo for presidency na ulilikana atongo yasutu tonya idhato yase ruto ndatho kumete kumbe ukambani nokwo kuratho kumitwe mi kwanza kwa
milioni maana monza kwaka milioni maana monza kwaka hospitali sia Uingereza sia kukamba itendawa wa sine wezi kiloa weta iwoni wake miguna muti ya munini we manzo I hear they say shaking government is like shaking mugumo tree only to realize one is shaking his or her own okay. KK may lose in 2027 if the Tapika Shagwa Kalonzo atapenya. Kevin Chalo Ruto 5 tena Lawrence kwani ikumbi Lawrence wambeze ziasa ziagu for your information hakuna mtu anaweza match Ruto saa hii. Ruto tuko nyuma yake mbaya sana na apewe time. Stella Mbithe kwani barabara zote za Ukambani ni za national government. Hakuna zile za county government. Na ndiye waamulia Mr. Mbadha uko sawa. Nelson Musyoka. Haya hasini ya mama motumani akatubike vau na nimu vyamo no kwa motumani menu na mawoni menyu na makulyo tio mwa mewa timu ya nende FM na hizi no rugezo mewa to ya mewa seneta yue tui kwaku uzeithi ya twende na komina na twende na komina wesungia makulyo ala wa kulwa kana mawoni pe kulwa ngwenda ngone nekena tukwata ni semo yemwe tumine yolwa corruption president no awetete kana ngewe losani ebinde ya campaign no ebinde ngewe losani isho akadili nayo undu batomeka kubikio imyakeli owesungia makulu okuona tawukitanite no losani undu violate ambia na makulu nikandoke kule ndiko na losani ukitanite na undu violate corruption you made okundi ngina kwe ulu corruption yokitawa kwesela kutwa andu kotine na kumabena kila mevenete enende kuitumia bidhaa wa serikali na mundu lao ile usikata nuze EACC dingwa pina wako sikata kulingana na mea ojito na ila twasoba cha katiba pina suwa nengwe mundu kwetwa DPP nono ni kesi onye laisi ya mundu kwetwa paranya yambe anakwatitwe nakatwa wa EACC baduka ila wainga na ba bilioni ile na datika ya mweso ila yu kunokie bread based government you are chwa na Afrika waziri na bado kanda sikatika yuko ndo makwani mambo ni mainge Kenya okethea andu amama kira kusiwa ni serikali na amama tethengwa ni serikali na kondo uyu payundo usikate ya mundu mulozani ukusolo twa de polisi we munini kanota yani ukethea yuko polisi no yese titwaite kwanika kitokizilwa ikazilwa kotini mundu zwa kalekerwe mbe yuko upe na thina munene muno yulwa kukita olusani na ndi kuona president Ruto asa kukita olusani we mwene atwe na atwe iwe kotini nundu wa itheka na maundu angi maingi ona beba kwani amamo banundu magitita mbonga banundu ne musumbe yu romanda no mulusani ola munene na ndo yokita olusani kwa uba umenda makita kueta tu ulusani Kenya ndwende na kugitwa ni mwingi muno na mali ya mwene ndi yende kwa kelebinda kwanzi ambinge na ndipo na we mwene akawukita wengine ulusani uko kitwa ni mundu ngi amina kusumbeka na nuende muno katika serikali nuende parliamenti nuende kotine nuende kilabandu katika serikali na Uhuru Kenyatta no waeje twa bilioni ile kila mutha nundu olusani Kenya kwembesa mbinge tekaungamia olusani maende omekwa byo peke tujawe yolwa malelo asimo na project zisio iwetetwe ni sia national government na sele tendo yekwa ni Kenya kana kera pe malelo ala mangaba na meko ningo takwitikela kana tima temeona mo twambie makuweni na kwenda wathi wethe akwenda mathina ma malelo na thina munene ni kana mbesa itawika na nune gwe mbesa cia account ni naolo ko mbesa cia account cia leta utungiwa na so mbesa cia vika mangaba na mondo mainenge malelo ala manini thukuma mbe maiki wa mbesa tene maikombo matinga kana maiki amauta matinga makanzo mazo bisano malelo mbuye tana huwa nondo kuma ela mbuye na wita nene na nanga malelo mataisa utungiwa ko ni bauni ngona beno baluku muno katika counties
na ningona kiuni cha ile takwika kwa kwa alama serikali nene tosuendete osua ile tendo wao miaka ngundo kakela nilia ndo sabuku kila chake kiona kiao chake dio kwa kia atungi wondo andu mese labo ono itumia manje nienda kumina na kwaje kana ugo sai kwanza sio ndila sivo Ruto ni wa musumbi wa Kenya lakini ya musumbi wa Kenya na wewe wa mbunge kolani wangu na ni wa kusisha wewe serikali ni athukuma kekano thukumita neza ndi ndande weta kindu ni ndangilete ki na ndia cia kweli kwenda wewe no thia wewe ni wenewe lakini kufikia yuba iwe ya wevo permanent secretary kana principal secretary la chuka bunge ni tuona onyibuo wa kwenda mathukuma maminisa la mebo ni mekuka ukatara kwithugizia mundu una ni minisa ukamukulia mkulio ukethe anda sungi jana niwe wailite nda isungi niwe wailite nda ena biko no palukumu no katika andu ala mosete mathukume na musumbe pe mundu ukulete ngewa ya Adan pe mundu sinda kwasia Adan umundu suito Adan serikali itaneka kindu mbege ndukene bete ukeyalita kwekwa pitasilite mbunge chaka na kiaye mbunge chake ile mundu gwito Adan kwamba akusiwa mundu uyu ni wamba akuthuimwa lakini wazia nundu nukolo naende Adan mundu muthelele no taitwe kundu kwingi duniani hi mundu muthelele muthembosu atotha kuka kosa kindu kitu kinene agatumene njiata nona izi asukuma muno onake nunu weta ugo ne bakiza iwe andu ni mosie mbesa na genda muindi oge kosa sindu sito na sito sisioka sina thina keka ndani ukunita we amusona keka ndu ni manenyo tinda tineo na airport itunga airport iunje ni kindu kita thina munene muno yulu wa dunia tikindu yukia kitu teba izioka nuno ni andu aingi manogeta tata liko maikwama na maithata ona ndeke sialite kuka kuluka kuma Kenya ile ya kuluka na mbesa isitia na sialite kuka Kenya siale ya kuka nundu andwala masiasa iyo luka na yibika mainai mitambo nisu na kwenda nundu wa mukomo ndazo ni mukomo muthugumo na ekuda manasya nundu thete ya kudwa na tetese ila gwe kuka kambuni nzao ithe tukathiva kana tukita ubuta twenuke tena kwandwange kwa hivyo na thina na nikitu kiba kiona ni tuwa baluku monene wa serikali kina ile teza ubika bandu mando aba ile teza meti wetene na makaelewa kwisila mbunge na kwisila anene ni mo uketha ni mesi de chau chukita kwekeka uno nyambu etua airport uketha yitikita kiwu ta nyumba ya ndikina one ke bandu ile teza beba seo na bale teza baisovia mwene ndula uketa na nikindu chali ka thina keta sara nene ndeke cia baluka kondu wou andani nikindu twende na usia jancho nikindu cho lusani na kindu kimwe keta to baluku munene katika serikali ya Kenya. Thank you. Mheshimiwa Kivoti twebo kwa maybe wendo reaction maybe kinjane wana mwene ndi nabuko lusani president you are party leader no awedi olusani ndo serikali ni yako dokete wa kwa woni wako no miaka neswele no kitito lusani ndo batona ka grazie education ndo enzi mama nena rusimo through messages so nenda binenga ndayamuno ivye tu ya ko mimano nombaga tu education ndo andumekwazi na kwasia Erastus comments bigila siawetwa nye kwakwa that is what I didn't expect ndo wenzenu kwa kunikula kura si to say there are a lot of dynamics ukambani ya shambikia upande wa Raila na kwa huu nita hivi ya opposition zone hiyo ndio ya numituki kana nyake ile ni adala tui mando zumbi na tro mando zumbi tui no zumbi kipela na ndo bara kila bishop ABC wa Wetomo ndambuki aze rambo lika serikali ni ndo andokoza kila kitu tui mando kiaja 2027 ndo kambia twice here, always gone, always lost,
nije twiyumisie twima ngai ngai na twiyumianisie na thina ona malelo azu twikama wete mpaka miaka 5 nikana twetwe nduka tukeya kamba no twozie usumbe nikana tuzovie eurege tukimwe rastas leo tuzi tunene ya kuma Kibwezi kuthi Kiomo nigendege so connect yayobo onlero ina vice president tia yugio yuruto ekibelani nanu wena mole to scorecard anu makonga market ane agazia ila naiba na negige na ke nimendo challenge anu maitu makuma kamba o twikulia accountability kuma kwa national government tusioke ba account ine okay tusioke ba account ine manzo asiane saka na pe malelo ma national government angi ma county alaba kumwanikera lakini ambunge maziane mo egiwa na nikera jona mbunge egia tawe patron isini wa national government okay apa yala me car road maintenance yangi me map upgrade watu bitumen kila kwa lami nyewa ili stick to kila no etiro jambia tatongwe tukwarane to lobby projects kwa miaka ira reality 2027 andu men magera no zaziwa kuna kura bala mekwenda okay twamwa kwikala ute pomero na wende na kwetu ndio kwa zamana vitu nowe tutona kwa yeko manone na kura elazi kuna sia 2027 tisia no loto mwezi ukamba kura sia ndhi ya Kenya na alame kwa asia kalonge na chance ndiko lea namo lakini chance chaile kuona kai na mbe mumba wetu wa mwizo about Gachagua lazima uzuni yako no ya mwizo na education Gachagua ijitama ina 2027 na Kenya kiwela cha president and I said that agetia ilo getia ile chance zibanda makwazi yabake imani wena support yours guys you made having said that corruption evo national government na county governments ayenda collective responsibility ya kila mundu ande ku play part ile manzo no na corruption endele makuweni ta senator akagerelia governor Mutula Kilonzo Junior ile kio no corruption ende Kitui akagerelia governor Malombe ile kabindu no kuona corruption ende Masaku akagerelia bine but I was shocked wana MCS Masaku Magenda press ma defend governor mungu alage sio na katika media ila uone MCA chunga Magenda press ma defend serikali na MCA azakwirwe akune oversight MCA inwokela za governor hata hata na senator hiyo na MCA Magenda press ma defend governor serikali ndio yazakwirya nela itawa checks and balances yike hapo na nuo kuona yu magang makiambe alame ukele serikali maidwi kana mama wa serikali ideally ila manzo uko kele ya serikali na ningwelewa mungu katika opposition na ile kwa ya big government onekana with that government oversight mundu akikele serikali oneka ro kumebwa na akekira umecorrect nikienda ikekela cha we mina enda mina thank you faka ni zawa mini FM nako lotani na maoni maenende mutumia inegwa education asia isa maitu na madhani tutambete na monesa na inegwa mawoni mo na twasia twibae kumbini kila mundu yae no tasionenga ne wonyula wake yeah kana madhana ya waitu pe umenegwa asia umenegwa inenga ne woni mukale muno asia natumo byache lakini paitoneka kwanza tiketa tiba atepo ona uneni withi andukire neza yuko wewe mako liamba tu ene yuko ube bata ugethetwa munengo mana lo nakala mundu woni lwake kwa newa mana kana wana yapo nunduka mela twa katukithisia itio pa ko lusani
nenda kwasya kana ugo no tekeka landi tineno bo wande itu nundu kwa wethukisya musumbi uthumoyete wea no wila kwasya kana nitwaasya mbesa itenini kila muthenya wethukisya muungami wa budget madam mweta wa Gafuku nukwigua yasya kana katika budget yu kwanza bakubi 30% ni mbesa siikitwe sisikiwe kana tisya project fulani ni sya uthime vukone kwanu undu wa katatu wasisya tukwigua mheshimiwa inena cha counties nitwaile kwikala nthi tukweka evaluation na tukakula ni ati umuthi ni miaka 14 kuma twekea serikali cia mutiuko no undu usu wa isi undu si ukuna maundu ni kunete maundu neza na point isu kuwa ire isi ne yaguo nundu ma MCA ningizi uzutiwo wela wa maina wenego ni kukelelia gavana lakini waze wa mailie nthi maikwea maikunanganizio gavana moko wailo mana pe bandu bethina nundu ilo noni ayumbe mailie nthi maikunanganizio musumbe moko niti noni pethina we bandu na wethia wasise no kona finance bill ibwade tenzio yugito beta no wethia ayumbe ni mabetu kithisie niki nundu mo we wa oversight ni mayakanie naguo na uwe ni kana mubaka ila tukweza ikala nthi tukulanie kila tuendesya baadhi no itu ya Kenya ulusani we level ingithiru muno nundu bege ngwenda kuwatavia Erastus niwe zibaya twake damu twake damu kwa manzo pe report nela kuona yasya pembeza webiwa e project ne aseleilwe na nundu wa uselewa ya attract pakube million manele ni billion media billion yokomi inendo ethukizio asana la maligeta nendo ethukizio ne bichune chao aye nundu project ne seleilwe neo tiambeza project tikake ndugeta wa timelines tikaza project no ya miaka 4 na mwako na mitha ndatu kweke kuona na mingi ndatu na project ipanga wanaweza katika kile kitu wa proposal ya project zo sa kupikapa ikapetu ke bindelea yo ke bilioni isu kwa siweto undu akele ilambeza okwiwe sita wa ilambeza wiwa no zite ko ba atambi ite ko ba ito no ko bandi sianza kana tika ko ba ba intano intano borrow nenda ukutapia mbesa isu wiwa atika intano borrow sige kwa audit will be surprised nunpe masavu make you ba u na nemesiki wono me kupe ando maisa hapo yani pia ndo maisa hana nemezi unu maisa nenda ukutapia neza Erastus ndo unidi kwetha uzomete kutwa chombo nikanoma na kanandhi no yitu ino lusani na a Kenya ingi ukwewe maiteta mayasya maiko na musumbe endenesa ni yani ngoni sio nimekwata cia kana musumbe akakania ulusani na maiko na yukania undu baile ndikwasya yena wowe ndona kwetha yena ukana ketha tena ateo ni wanengiwe binya ne enende akania ulusani na munango nundu kilati unene ya ni scorecard yake de kuoneka aikani ulusani undu baile ona nitwa elopika pando nanye nina woni twa elopika pando tukazi ati county mukuona twa elopika pando tukazi tuenda utume account ta development units twazi ati maundu ma administration undu tuikia ma CS ma county masio tweka nange wezu tukathuba ma MCA kitwime ma MCA mena 60 makoma na 60 chairman wone governor na MCA wakwa mutonga athioka na project cia kwa mutonga pau katika committee ya county na mayamba ya project uzi mpaka national government na zidi kwa financing na financing ile ya na unawa kwa mutonga ni we chairman wa mpaka kuungamia project ile si kwake nenda ukutapisia batika kuna kiu wona twa bindu katambi ateo iwazize tundi yani nitunditachi tokethia ona kaiwe MCA ni wewe pa yanthi na ni wewe zekela kiende pe fulani utena guo we utena na mubakela tukakwata ni sindu is with the project ya mbia katika ward nisikiwa ni MCA na the county na the national government nikana finance yuko kuna wewe ono MCA nuzi yetu ndo yako ethati ika hakuna kiu nendo mutebya neza twinena ngawe oluza ni
na twinena ngewezu mubaka wela Yesu koka. Thank you. So ni muvea tongoi ni ndatumine senator ndatika imwe nditosia kusia muthia maundu menya maingi tonyonena nene wari kubika buno twa biko bandu kuunde ni wa topic itu kiweoni cha umuthi uthukumi wa ruto wa miaka ili ndatosia kusia muthia ndatika 1 ekana sekana kindu kila kina thina muno pio na kina thina uta thino ni kutwa ciana cia university school na ndisekana kuma ila kunokie mufumo mweu utane kitu public participation na sa yulu wa kutwa ciana cia school ini no nie kana kamusi utetwa navyo keketwa band 5 na nundu beza cia MP na imbi kutwa kita ukuna alambe nyendaza pa yibinda na thinika katika kunyubwa kutwa ciana school tebinda yena misimbinge na thina muno ila kwa ciana bali tenda bena mubango ukethia kisomo cha Kenya no kisomo nicho kiana na ciando na njoki tumaando mabika bandu kana kanja kaina abatwa kulea ku sukulu na nikathi kakasome degree tasiana ila ingi na genda keunika ibina yokete anjasa kana kiuno kethe na ona munene kinetwa igwana sondo bailite no ni musumbe mwene ayikomana na ciana cia university na professor makale okwatiania ni kuona nya kana baiwe ya musio mubange ningwenda kwasia zila Ruto anyuwe andu aingi mai na wekwati na keka no thukumeta tuwe mukulia kindu withi ona tegila teine na tukalunjwa ni enende na kondu wau ni chokula iko na weti na miaka 5 wa mwana uthukuma miaka 5 yabika andu makenyipea mundu loto no mathukuma kulingana na woni wo ina munene wa Kenya wenga we ulusani nipe kwenda serikali tona kuungama neka sovya mbeza cia mwene nthi na andu alama moje sindu Kenya magalasimithwa ni koti kana serikali maitunge na nthi itu isonga na mbele. Thank you. Kondo unenda kwa zani mubea ndo otho munthi ni mubea kwa mawoni monthe itu amethukesia andu mazo baje siama na malika siasani mazo vya serikali mendekethia serikali lanzi obyo kwa mwene nthi nesu ni ongo kwendekethia na ningwenda kusovya serikali itu na kuthuku wa mwene nthi akemba eno tano ne bindane ye na alame okoa Ruto na alame okoa Kenya nyangwenda kuokoa Kenya na itu sobya coalition nyingi kabanga is ya okoa Kenya kuma balape serikali nduku ya Ruto. Thank you. Na uzuri senator wa county ya Makueni Edani Kitonga maza na ndi mubya senator twakwata mwanyonge nenge ndo kwa katwende mheshimiwa PM endo tungia edukisema itu na asese mubya nundu twana twimwe mana mo kumaruta mbi kubika wao nasi mubya nundu twetha na good conversation twiba nundu akwaka na opinion ya kila mundu ni mata katika governance ya nthino yitu kou woni wako no differ na wa mundu longi lakini hizo ni fruit ya democracy yakani tungia ma kwa ma award mubya nundu wa their continued support ani wendo witu nenda abandu beta wa Kalindelo na kwa maya kuna dry borehole nime twende na make follow up nigenda wisethia ni adrill wa ne kwa kisi na banongi beta kwa Maxembo imethikwa ni village so nime sio zile ro manene priorities katika public participations tuanisie tunaminie public participation ya ile itwa annual development plan na hizo ni maana mnonondo mbomo details ya katika budget making process na zongwasia anadama mbunge maitu budget ya national government yakizeuka miraji la mekwenda hiyo katika ya constituencies we serikali na serikali ni mami push through budget nikenda with there ndu budget ile ya itemized handle na push na project ya lokitwa mpesa ino ako uche makwekwa ino ukambia blame serikali na vitu nasi no ya muno na speaker witu nendo merengethi ni mugeri Kevin Katize Kinengo ngeri yake musiose ninoza asante sana nitoza ngeri ya speaker Kinengo wasogeria mugeri muno thank you tunainage ba wakana twakona maundu na mbunge yake twingale kwezi ya Wiper makimanete magatho mwetune makimanete ebige tuni magabi manuete muno gatonye noni ayuma ngala ngale kwengi izundo kanenewe ngale kwengi Arizona nage euma ngala anyway
no confusion ya jama ke jama kana na hizi tomine tutamita nenge bwana ngana ngezi zialika asante chama cha uda kela nyamono ketui basi okeje no mageria keja assembly mageria nasi on a light note oyo kwa chama kyo manzo zumbe kiri yake chu kitia zindu zi assembly asante nonge mubangi tewe kinengwa kuna wewe na kembola FM tumina kana nezi ya kitui ke maundu maingi kuna kinengo mbola ngezi ya kitui nisioza nitoza nenda mubea kwa NND tukizia zia maitu onde na nyinjuma luka UFM kapazania kawanika uzuite mesapa na nina watani ni nondo zio kukwatwa mwana wonene ya ndi itu na ila tuonene ya ndi itu tuinena ne kana tuone oseango na pai tuina ndongo ne uthuku muno tuyenda withe tuono ndi tuende nesa kwa nende nasume tuina mo katika onenania itu tunga mubya nundu akwithwa ithio ntheru tutambitio imwe na kila ngwenda kuweta cha pata muno thino yitu ya Kenya tiende na kumipothia muno pe wave imwe yambiie kuoneka na ndina kitambia nithiendeye ya kwetha kutena mugo masukuru uili okewe sukuru fulani netheka uili okewe no ne yabingwa nendo mutapizia ba isu ni extension ya kindu kila tunaoni cha Gen Z kwithiwa andu yani maivika bandu kethia maikwato sungio kwa kunena no mubaka mabika abandu kethia no masukumana na isie oba undusu wivo ubuani kilungu ja thandatu beba usu wakwete kinene ni wivo wivo na andu male akuma na tanthi no tono mathoko wa muno nundu bende mbingi za balukile nundu akulio mama undusu ila wethiwe wiku undusu mweshime wakuweta wa mbesa wa asomi ala me colleges na universities ona wone wambate itie mute na ni kwatia aishime wabe kindu matona kugutapia nundu ona kwa nini chonete arambe ila titiwe mai wa mwanza na wa nana ni mbingi muno na ile sikuyu na wazisio ndese elekele tumba ni mbeza sia mwana ku university tumba ni mbeza sia mwana ku university na ni kwatia na nundu nayo kwa last year kindu jundi ne chona kube mini pe kindu kieti yo nduzu na kwa ube pata tande ukethe ndo that is isindu cia muthembo otherwise tande twina wia wa mana kana twina ndi itu ya Kenya na itu elo mendeja neza twenda nena ethe wabe bandu tukuona umwe witu aendete ote maandiko metwia palua una andikiwe ikanisa ya Galatia ni bawo ni kwatie ni kilungu cha thandatu oba muso ambe wa kele wesia tuona mwana aza waitu atite nzia timutungie kwa wendo na tetha tisubite muno nitonogile tezo mutungi timutungi ya tikeza kwithia atikie makosa Kenya itwende neza panelist ni mobea muno na mutongo inga ya merethi nina meza kwa ana nyene na umala we sawa tu asante usije bwana FM mutaalamu witwa maundu maki uteti na inde twitha nake ba kuthi ebinda kuthi laingi na muno tutabazia meswa ya Biblia mena Senator Manzo muno Senator Manzo ni mwana pastor kwa namotezi ibuguzwa mitani wale akalatia kilungu cha chao kweje kana ina kilungu cha thandaro tu ambe kanuni ya anasa ona ethi wa mundu kwatwa ni ibitio ona yiva inywe ala muima beba mutungiei ta usu na beba wa uu siaesia mwene ndukatatwe haleluya episode ni wakabucha densa haleluya very good abane ya ne chapcha na Biblia zinasema bagage kamba sienge kamba na soma asante kwanye hiyo ene kwa ene kwanye hiyo kwa ene na muke anesia mwe wa Kristo haleluya
amen tumine huyu tumine mtu asante naende ni mupea sesi ya ndo akutata amanya netwe kumbeni ya siasa ni wanatoa tumia masaile na almost datika 30 kuni kwate masazu ni twateta nya kwanze mwaka nenge twele ane wachuma ukite twekiwaji thini wa kilungu kingi takiche kumbea siasa indi ndio likanyakana wakata tu ukite nitwe twa mbesi ya kilungu kimwanya mutandao wa X itu ni Mutongo TV ati Mutongo TV KE enda uto follow na nigendo sethia ni twatambo ne imwe X yakwa ni hat Erastus kithoku ni follow ba nigenda twithiane bo itwa People's Corner nigenda we mwene ndi tuke bo tukomane wete mawoni maku wa katatu kwacha nga utabia topic na twitha twinenia wiyo usukwambia saa ile sia wiyo wa katatu ukite thini wa mutandao wa X kwa oyu ndo tiweneza ndi tungia mubya ondela maendeleza kwa idia ikumbia siasa mkuni wa visa ni Joseph Kawinzi mwandiki wa ripoti ya kuombea siasa vilingi na Mauvo ni Benjamin Mwaka, director wa TV ni Lois Muthama, director wa radio ni Sam Maunda na indi wala wikithasi ya mitandao ya sawasawa ni Joseph Kitheka Tawandongoi kana mwene mavivie DC mwene mavivie ondeni yake kana veidiata ene mavivi no kwisondebye we kana sokola withabu wako da kinene kingi aya na indi graphics na newa director Lois ambia na shares mabibi bado kuma toka masako 2021 mwana ndathamba mabibi no anengwa upload Lois wanengwa upload mabibi na kwani wate no nenga tu mapa no na indi graphics ni madam Winnie asante maondo mako nekanesa na ndeta wa ituni mutwa Aldon nini yetu Erastus kitho kwanza mo kiwe cha kwela